na ua tatonu le tu lai fa e le dei vanga fo yo le afia fi le aso ngafua o le aso lua super tonu o le masina lona lua masina o February wa tatu ye fo ile tolo me mal fa si fongo le dei masina ile lo fa male ngale le tau le buli o tatu mate sidi le langi ia o fa ye ona fa sopo mai memori o mai lo soifua sa mo le antunu o pele le loto pele le fatu pele le mafofa ia le fa so ngo ma le flasa wala fa ngobawa ia sia upo ma sia saulu ngor tatu porkalame ia wa fusi ya le fa wa malo ma afaitasi o tatu se ainga ia wa ila tau fifia ma tau muli fa tali le dei fo i tau tua ma le onanga ia so te tasi o le vaiaso ia se fo ile amatanga le dei vaiaso ia o le tau o ona le nei a siata fale malu ia vauliko fifia e tau tua le malu lo tele o Samoa ia mai lava yo nao se yo na iu ia pa io sa fo i mawhainga ia eleto ia uwhakaina i sa utala ia wa o Samoa ia o le papa e le ngahe o le fue lave ia eleto e mawhaia e se isi o na toi tofia Samoa wa ta o to na fa vai papa wa ta o to na tofinga wa pai lango fo yo na mavaenga a o na ngafa wa ta ngafa uma Samoa fa mai o le nafa la vol o le ngafa la vol tu ya ana wa so wow ya lo no winga anto e fa pupu se si fa matalanga o Samoa yo le ainga e uia o le fuela velave ia e anta to walua e le talatalanga e lawa o le fiso e lawa o le tolo ai ala tasi uma tatou le maunga yolo a tatou wo i le faale nganga fa mai tatou te tupu anga uma mai i le urua i tangata ia eva ma atamu ia a fai fo i tau te so mai ina ua mai ai o le lolo ia o tatou uma tau te so tanga mai ia a pira amo pe a tatou walu wai fa pena a tatou wo mai fo i le anganu ia e tasi alo tatou tupuanga ua o le saunganga a whaia o le urua i kangaka le tari tonunga tatou kerisiano tatou o mai uma i le na fo i le na le urua i tangata na whaia le tua o atamu ia ona wha moela i osto i na sa taual nao atamu ai se ia elo na i vi aso
ma fausi ai ia le teine po le tamaita isa tu paitea leo eva ia o le tupu anga na o tatou ulongo winga e uia i ngafa ia tala no ai tatou ia Samoa fa me tanga loa langi ma nei mau a usu papa ma ia papa ele mangi mau ngafa tau te o uma tau te amata mai le urua i tangata na fausia ele atua lona winga o tatou lava o le ainga me lea fatalo fatuai pa ia mai le motusa o le tui manua fale tawaitu ma le tau tangata mau te fai se ia pa ia le fale ta pa au le motu tele i le ala taua fili ma pule tuu tula lata i fale moa na tawilo ai manuo malo ia ai fusi ai le fau malo i siva tau fai ai le launga tu mua ma pule i tu au mala taua ai ngai li taima le tō le fua ia o pa ia na Samoa o mamaluna ia fata lolo le i malai faitawina o le atunu ia wa o le fatu ai ngatausi lea a fale upolu o tofinga ia ma fale polu o papa ia ai so wa fe mai ai fata lofa i le sofa manu malo Yesu Keriso a wa o ia na maliu fa lava au ma toitu ia ile satauro ina ia tongiola oe ina ia ola ina ia tongiola uma i tatou sofa le na le ua mafua i ona tatou laulua fesila sila fa ia o tatou filoa i pu manu ai le pu mala le lange mama ma le soifua lau le lei e ni kasiano pi wa kau ai so le enacho or kamiki mai sava or kamiki ki ai mai sava enacho mena le no le fie menio ai langa pika ke ko kau au le anga i fu le ai anacho a oia si vanga na tanga ta fuile le to mo fai tau te le na ia na lu le fa nga le ai ia ai fa malo atu se o ki filosofi be foi manga ai a fuai nga no se sere me a dalo fa fio yo le tala le lei o le aso na nafi o le aso sa ia le sa fia nga iria le atu no fo i ma sa mo Kerisiano i so se tafo le lalolangi ia ma la to fo i tapo inga ya na fai atu na ona ese au fata fai tau langa mai kalesia ai tasia tatou no mole tua ya se taimila ya ona tau sila le walanga ye le matou fai nga lotu tele sa fai ile so na nafi o le matou fai nga lotu le sa talo si ai ia faiva o tama fa na o sa mo le masani le au kilani la tou o le so lana nafi le fia tau le fa sa fianga ye le matou community sa mo au kilani ya wao matou saute sifo sai ia ma fatau no uai le matou fai ngā lotu sa taimatali ia le mafutanga so fatasi e fafia ngainga ia ile asona nafi o le lotu lea sa tele ina fatau no uina ile sa tele le na sa tele na fatau no uina ile le sa amatali ile tulanga o le fa mai fa pa ia ina le ofisa ya ono tato video na le tau avatu ai to disi sila mai ai na matala fa pa ye no le tulanga fo yo le ofisa o le ua fa vanoa mai i le mota Samoa o le ofisa le ua fai ma ofisa o le fono fau tua ma le mafutanga so fatasia fa fia ngainga o le tafa tolu le New Zealand o le tafa tolu le o le matou fo i pola puipuinga awa le pa ia o Samoa i le atu nei fa pe fo i le o le afio mai o le whainga malo i Samoa o le maftanga so fatasi e whawhia ngainga le tau te sirisila mai ai tei fono le fionga e tamapa tele Father Michael ia ai mai se foi o le sunga i le sui tei fono o le maftanga so fatasi e whawhia ngainga sunga whawhia ngainga o le e whakasa mai west ia tu inga mala Filemoni ia ngata i lea o le ele awai mai fai lau tusi ia le sunga ia tupai po Larry to le fo la vea ia fata ma fo i po le to ina malolo manu malo ia le to na malaina tanielu ma mea fionga fo i le sea ia vanga dai sa mato mafuta ai ma le to tele o sea
ia faafeagaiga ia maise foʻi o le fioga i le taʻitaʻi aoa o le ekalesia faapotopotoga le atua aukilani Assemblies of God Samoa ni nei aukilani le fioga suga e moavae taʻele moavae ia le gatai lea o le suga le faafeagaiga sinia foʻi ia pulepule ia po sauafea faatuatua ma le toʻatele lava o faafeagaiga o le ofisa la lea ua faamatuu mai e le fioga i le konesula aoao o le malo Samoa ia mo le fono faufautua ia e maisi o le mafutaga so faatasi faafekaia mo le ulu aʻi taimi ua mafai ai ona faamatuu mafaia se vaega faapea ua iai se me taʻu o se ofisa o le atunuu ii ua taʻua o se ofisa o se fono faavae fono faufautua mo Samoa ia auā o le tele o tausaga ia e gaʻogakaʻu a o le maoka o Samoa po le fale o Samoa ia ae pia faasāsā isi kogesula sa iai muamuaga maku aku ma koe le atunuu tausisila mai ua matua lau faifeʻau loaloa tausisila mai ai ia o le tulaga la lenā na amatai ae leʻi meʻi o le faigalotu na saunoa ai le na faataua ia te aʻu le saunoaga a le tamā ia le sai ai le tatou sui o le tautaiaʻe le suga alii ataua na sa auai ai ia o le faafetaiga ia te aʻu ona sa saunoa le suga i le toeʻina malōlō manumālō ia mamea tanielu i le aso toʻanaʻi ina ua mai ale fono a Samoa sosoo ai lo ma le sauniga lea na tufaatasi ai ma faapaʻi ai tofi o le fono faufautua o le saunoaga le suga i le toeʻina na faapea faatoʻa lagoga lea e Samoa ua kaʻua le fale lea o se fale o Samoa e faatulou foʻi a le talanoa inisi o i latou ma konesula Samoa mua atu ae o le faatoʻa fiola e home lea o Samoa ua mafai ona taʻua lea fale o le fale o Samoa mai ai ma se ofisa e kaʻua e faamaopopo i ai ua alaga o le fono a faufautua o le advisory council tele lea o le fogokele a lea o isi a mafutaga mo mafutaga lava ia ai o le fono tele lea po le fono aoao a malaga mai le faiga malo i Samoa e lē toe malaga mai ni faiga paki io a malanga mai e malanga e tali e le fono faufautua Samoa ma le mafutaga so faatasi faafeagaiga ae maisi o le official konesula o le tafatolu lenā ia le aso lananafi lea sa tou silasila mai ai sa faataunuina ai e tāua foʻi mo le toʻatele o le mamalu lopitele o le atunuu o a foʻi ni mataupu ma vaega tou te silafia le mamalua o le atunuu na e tou te nonofo ma outou e tau ona faaleo e mai faafautuaga le aso lananafi maualuga lava sa auai ai le afioga ua faataʻia i le ina ua auai ai le afioga le fofoga fetalai o le mota ia le afioga ia aua paau mo le pola alo i tafua le sa auai mai ai le aso ananafi ia ma faataunuu ma maua ai se avanoa e fai ai se saunoaga ia a le fioga le fofoga fetalai o se faamanuiaga foʻi lea mo le lotu amata o lenei tausaga manatua le lotu lava ia e masangia i kausaga uma ai tele na fai Januari peitaʻi o le pisi tele o le official konesula ma nisi o le faauruluga o le soo faatasi e fioga patele na nisi o fuafuaga na lē mafai ai ona faia ia Januari le lotu lea ia le lafatoʻa faataunuuina le mota Samoa i le aso ananafi ma faamaia ma faamamalu ai lo ma tofi fou ma ai ala so i gā tofi momoli foʻi le faamalo ma le faafetaitele ia i latou sa tauava meaina ia tofi sai ai mai le la tausaga ma le tausaga le fioga foʻi suga ia Ted Tofilau ia me se foʻi o le suga ia Savea Al Harrington Lavea ia i latou ma ia sai ai ma nisi o taʻitaʻifono i tuatu e lē faagaloina foʻi le tamā ia faatili le fioga i le agafatasi afuimono lalau tofalevai malai a asiata pouniu ma i latou faafetaitele lava ia ona o i latou sa tau ava meaina mai le fono fofoutua muamua so momoli le faafetaitele ia i latou ia o le aso ananafi la ua iai suiga tetele
ia mafapa ia i loa ile so nafi ila le tali tu sila mai ai la tu na tu na e pu fatasi o mai le tatele le na male fionga ia o mai ai le ia le o le sauninga na fai nafi ia ma wai le avanoa ia e pu e le tatu tele le mo le sila fia o le tatu komiti la le po le laulau le wa ia le nei taimi nga lulue o le teifono ia o le tofa le vai malai ia po le sunga le li loia asia tati na e va ai o le teifono le na fono fofutua le wa ia Samoa o le sui teifono o le sunga ia loli me sepa se lau Jennings sunga tamaita i format ia o le failautusi ia o le nau filifilia ia ilo ufa tauva asiata falemalu vaoliko o le sui failautusi o le fionga ngafitasi a fuimono Rita O'Callaghan ia po o fuimono Rita Malaysia o le sui o le fionga de teutupe o le sunga po le tamaitai le fionga atusani le fai au te failangi mi kaio ma le sui teutupe ia o le use e mai ai le sunga ia li ataua Savea Peseta L. Harrington Lavea o fofoutua fapitoa le board ia o le sunga ia sua tolu manave misi luki sua faumuina o le talainga ia lo fono al patito o le talainga ia manuo ngaloma lu teruvili ma le fionga matei avena suisala o le fatama le komiti fatonu po le fono fofoutua ia o le fionga ia ona pola fe mata parusalue fa po le lua o konsula fo ilea wa Samoa Ukilani ia ma le fionga ia fepulea i semi fepulea o le tamaita iloia mo le fono fofoutua Samoa Ukilani o le ua filifilia iai le sunga le tamaita iloia ia e penesa so ula ia o le tatou laulau fono le na o le komiti le na mo le fono faufautua a Samoa i Aukilani ia o le tatalo fo i mo tatou uma Samoa ai le atunu ia o le faatala ulatu lea a fifio mai tatou ngalo loe faatasi o a fo i vaenga e te fina ngalo i a mai lau fautuanga ina ia au i luma masolonga le lei ia o vae malima nei e tautua mau auna wa uma fo yo na pasia i laso to na i matusia ina le fa vai o le fono fo fotu ta si le vai nga la wa lunga na fa manino ova male fa se furu ka usanga o le ma o le fono fo fotu sa fai me ta o constitution sa fai fa vai aya tangia mai e le i le si talaina mai le telo tu sanga e sa fa manino la vai e sunga i loia wa uma sa ili solo masu e loia ia ele i maua se tūlanga i tau o se resitalaina mai la matanga. Ai sa fai fa vai longo winganga o nga fai au pepa ma tūlanga fa pena. Ai lei ma se mea sa resitalaina. O le toe a matanga fau la le nei. Wa mai au na pasia i la so to nai. Le fa vai ma ua resitalaina fa vai. Ia o lona fa ta ua le na. Mo le anga i luma. O le lei o le vaenga ina ia loa ia i New Zealand. Ia le tūlanga ma faa laise neina, ma faa le tūla fono ina, tūlanga. Ia o le tatou fono faufautua. Lono winga, faa vitai tele la vai fionga i lo ia. Ia ua se e mai. Ma e to tele e lena le to anua lo ia, e to tele fo inisio vasenga o lo ia. Le ua la lango mai. Ia e tau walo faa tasi ma fiso soani. Ia awale a wiluma. Lono winga, pei ona saunoa le fionga le li pa le mia. Anga lengo o wanga whakarango inga la au li i le stona i foi le ai le to taliu sa mo mai langa singa ngase. Le na manino ya la na saunoanga. O lona nau ta inga ia to e fatu la i le fono fau tua sa mo stu langa malosi ma mau popo ma mausali leanga o ila tou e anga i mai le fainga malo sa mo. Mana tua tatou uma fainga paki. E le to e malanga mai la le malo malanga mai ngi paki. E malanga mai i le fono tua sa moa official consul ai mai se o le mafutanga so fatasi fa afia ngai ia o i la tou te tei matali
ia aua le tulaga o le malaga mai le faiga malo ia ese mai ai meo vaenga whaupawhai ma taimi fo ia fia loa ia i lava le ia le tai fono ia po le fionga le pale mia i se ilana mafutanga fu ile le whaavanga whaupawhai nisi o tai ia ai o malanga lo ia lava whaan malo ma so se minista fo e malanga lo ia mai whaan malo ia e tali malo lava e le tatou fono fau tua ia o le te talo fo ilea wafua i ona whaongane nei taimi tele te talo tuai o le au ku le launga o le lotu na whaia i le aso toa na i wana whaia lua loko asko ngā inga pasi e whaavai o le fono fofutua ia aia sālona na whai le lotu ana nafi o le au tūla o le launga a le fionga i le sea na launga ina le lotu o le aso toa nai ai le i pasi ina whai ngā tofi ma whiriwhiria i fo ia si o mātou au waa whaatau waa e wha autu ina whapea ia le leilo loto ia le leilo loto ma ngai ia le anga yo ono i me fa pengi wo ele fai ngofi e ku fa kasinga le ku ulanga ile o se ngu ma vai anga ese alo ku fa sak pai ke ese lo ku fa sa ka wa ese lo ku fa laudi ese lo ku fa sa lo longa ese a le tau ma fai e fanga ina ia ma fai ona nga lu ma fe o ia i fa tasi o le tāua le na langa o le mea fo ile anga la inga whaku makunga ma vae mangua le sāvalinga mai o isi vaenga o le whiriwhiri tangata ma le whailonga tangata ai mai se ale mea le o le anga loko ma na ia le wha manatu o le sea ioi a le anga lou loto e le anga fo i mea e le ai ama se mea le leia ma whaino ne tupu ma na tua fo e le angi se ku mau ia ko finga e uma fo i le taimi la ua mau tūru wha vai le ala fo ile ala inga fiwa kau ave ese isi awadi ia sa i kofinga ia mumusu le anga ile ia isi ala fua na fata otoa a le mana ia la fa vaila wa umona tapena e uma loa lau fia kausanga lau lua kausanga pe fia ia or kai fongo foi e le mafaina e no foi ni pa e uma loa u no foi inga e lua ngale lua u no foi inga uma e out vote mai lesi vai mana ia ia ole tu alalo talo atu le malu mal pa ia lau tele au kilani masa mo ai au kilani ma tu saute sifo sai a fifio mai tatu ngal do fatas ia o po masania ile tunu ba masi avenga pe atatu pulpul lima fatas ia ole faftaina mal fa malo nei motunga a fomen tupu foi ia ile weekend lena tu na ia tu ila sona nafi tatu malolonga a foi mai ia tatu wafi se i faise tatu fa tatana nonga mana tu mi foi tatu ia ile fia lestala ile lupe foi vo ese mana tatu o ngana mangole o nga foi le ole atu tu ina le fono fo tu mana maftanga fa fianga inga o se fa manu yanga le leile mo oe ele ngakalanga o nga fai o a o ila ke sa we showcase ai tatu ina ele ngata le ava ia o fai ngo fa lo longa matulanga umala foi mai la ia tatu wa fe tu foi ia ele ngata le pulo le digital ia a o le sui for committee fa tono tatu lo mo lo pe foi va ese ia si tatu wa fe langa ko ke le foi lan to lo fisi mai po a fe tono awa la Australia sauni ia le tatu inductions fa mo tu wa foi ilanto ia e fifia esa ili ia ele utu ngana ia mai se foi o le nganu tatu wa tunu o samo tatu malonga a foi mai fa fi loi fio ngalo pepe ia i lunga tatu proclame le vanga le fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project.
Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Mo le whaonga hina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga hina e pei o whataunga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale ngā ta whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manau o na omi lea. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nu o lo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maratua, whatu mo whamau maunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. Taimelo wati lea ua lua se fulu ma le 5 minuti lea ua te ainei le i tu la e wha i le tautua wha uau. Ia a le Blue TV ma le prokalame o le tauta ia e nevanga o le fiafi. Au te fifie whawhei loai. Ia le komiti whawhoe, sui le komiti whawhoe o le tatu lo mua o le lupe foi vau ese. Ia e lunga o le prokalame nevanga o le fiafi. Ia a me se foi o ia foi o le whatonu o le tatu TL marketing. Ia ona o le fufa o ngā vaenga whaanei o na pō e whesota iai matulanga o le whainga o le restala o le tātou wao. Ia, whionga leo Pepe Tele, Junior Ndale, i lene manuso i fōmanuia, ia i lau whionga Pepe, i mtale pia la inga sā tuala, ia o lo tō ainga whalangilangi, ia wā fo i le whio ai ono o le la au na fausia, o le tō o le aava, whio fo i lau Pepe o le tō o le manino, ia e mese fo o le tauso o le lato lua ia e mese o le maupu o le tuia ana anu maupu na fanua ia e te nani le matua ia tau o ve o le tama na moe mana tunatu ma le mamanu le whaal fitu ma lor soi fo manuia e whaatalo whaatu lau tō whaal vai malai ia la sunga siata whawhila atu fo il pai o Samoa mwhai ona mafuta mai le tātou pokalame a ile nei fo i taimi o le afiafi ia e ve fo isi o whatau waai fai masui o le tātou komiti a le lupe foi vauese mese le le whionga tei fono ia le tō whaalwa malai ia asiata ia ua le mwhaiwhiona wai mai le tātou pokalame ne fiafi ia ono le telefo i o maenga o lo tāpena le tātou waonga ia mese fo i le asfarele nei o se aso tā ua ia mo le whailoa ima ma futatu fo ia i lātou ia o la saunia o tauina i le tātou lau mua i le nei tausanga whatalo whatu fo ia i lātou lau mafuta mai lunga le penga te whailangi ia e peo le mafuanga taunu fo ina o lau savai van man nefiafi ia se whama o ti fo i tūlanga i vaenga tā ue mwhai ona le stala ia ma tutongi mai fo i ia le stala i lātou o le ale mwhai ona awai mai a tātou a onga iau kilani nei ia ala mwhai ona mafuta mai i lunga o leu penga te whailangi ma lor soi fu manuia lor le langi mama ia me se vo le amatanga o le tausanga i le whaingofia ua tu fo i lo pisi le ngata o ngā ruenga le tātou ofisa le teacher sound
ia a o ngā ruenga fo ia le ti o marketing i le kaku kalo mangisi o vanga whapena ia ngā teile ia o le to o sianga na matale o le tātou wa o ngā o le ngana maleanga nuu ia i Aotearoa po Aukilani ia o le lupe fofoa i vau esi ai tatele yo lau whaalau iloa a me se fo le whailoi no le whaingo le restala o le ua savadi le 5 tausanga o le aonga ia mfana faso mai le fata waina ia me se foi olona nga mo ka me se ka ko yutulu fa futa te ia sa mo ia walanga every day is cultural o la wake up in the morning o me uma ai olona fata waina i nei la vaia mal applications for le ya tato mfana faso mai ia wa lo fionga ele ngato le sui fa vai o committee fa vai o le tato wa o le vangata ua asiata ia pe ona silfia foi lo tata ua mauai i New Zealand nei ia e ui ele o faia fa le no fo le masani ai tatou ia e pe o tatou no i nei o tatou ekalesia ia o to telefo i o tatou o lo ngā lulue ai tono komite ekalesia ia mai e taua i fo ia le lava tapena fo i tūlanga o le tatou anga nuu ia ai me se foi ia le tele o te me fe nga ia foi ma mafutanga mfuntanga e kalesia ia ai ia te wa ia o le wa masalo pe ona sa no boli mata usanga o le nia onga o wa ai foi le to tele la to o ma fai ona la to fatinoina ia tu langa o fa lave o la to ainga o ma fai foi ona la to fatinoina ia tu langa o vaenga fatino e kalesia o mea sa whawhaingata ia ona o le lava tāpena fo i po le lava o le malmalama fo i tūlanga la i le tātou ngangana ma le tātou anganu a whawhtai le tātou aonga lupe fo i pao ese ia pei o lea ua iei se e tele fo i se aonga lo iei New Zealand asiata ia ai pe o sia tātou tau mwhainga ia sa tau mwhai fo i se awala o lai e mawhai ona whawhaingofia i fo ia i la tole leo mai matatou mafuta whatasi ia whasoa atu fo iei a wala e mawhai i fo i ona lava ta pena i la tau awara tausingo la tau ainga tausingo e kalesia tautuaina fo i onu ia e mise fo i mea whai lava ainga e peona masani ai e peo sa uia whasoa atu na o le tāua e le fa pe se ilonga o isa mon failo na maua ia le o nga le o le lava ua ma fai fo ona fatino i New Zealand nei ia ai mi se fo ile tele technology nei ona po o le ma fai ele ngata na New Zealand a o le fo la fai ona ta wina mai la to Australia America mai la to fa foto au kilan ma lo fa dai na to te sila vai nga practical na o ma tu fa te inga na ele se fa la vela ve moi a to sila mai ai ia na man tua ta ile leitonga ia awa tasi le vai nga fataua au matua faso ele fa sa pasuia lo femo ai makonga te le fa la ve bota ia te vai e solo te miti pao i tonga ia e alu se kaimi o fengo mia i le kau na nawinga o le ie ma le ngau winga i lona tūlanga sa o ma vaenga o ma fa pena e a o ma me ia io il fa fuga mai le tunu ele e tele moe mai peko na ele tule e fa pe fa ngofi wala ngol metup le tu te vai e tu e fa TikTok mai sa mo o kengia ngai kamaki e o mela na e te vai le loto male no taia le pepe e te vai na ngai kamaki wa fo life sofia ko lo kele ilo ele i briefing ele ia o oina ia e fetawi mal tu ainga to old school fo ile ke ale wo kengia makuku ngai kenge ki bo na itamiti fo ia o kengia ko mare au makuku ele maram ai o me umane le ngole na le na fai upo le tunu o le falo matai e ha o mai ai ia o ila o no foga ne ia o le leia ia e matua ia o le lei e na vai le smooth le lei e neat e le ia se me so o nga ku i fu le si le vai o lesi ma sulu i fu ma lesi luma ia ai ta uo o le ava le ma le felo inga fa pene ta si vai nga ta ua e fai ngo fielo fa ta pena nga mo sau no fo sa mo wa la ko i loa
lau kalai fai a le pepe me tu la ia le si vai nga fo le mali o seu tu a tu lo ke rolo o la uru ai ko o har nga e ku ko ta ua ia fo le mo o e lava pe a fai o o matai sa mo to te leo tātou e pe e le ia le confidence na e fai ona e fatinoina ia tūlanga whapea o leo ngā le nei a onga e mawhai e lava e le whapea se ilunga o matai e te ilo tau talana mawhai leo na e sautono le nei a onga to te le fo ia o nisi wo waaim e o mai i la onga nei ia o ai i matai e le whasa mua ia a lewa a mata lava ona on awai me le onga ia o fai foi ona va ai i mo me real life examples o fata ita inga e pe ona ta watu langa le ava ia o turanga le fainga o tonga ia ma vaenga se uma lava wa pe ona famanata foi asiata telo taimi e tam fai lava ia o mea e fatino le telo taimi e le ngata i fala lave o le ainga fala lave i tono e kalesia ia o mafutanga ia ma tulanga fapenai me fengasolo ai ia e o taimi e te anga i foi mai awai i tulanga ia ia ala wala vata pena lo sa ia awa fo ia fatino ina o nei fa moi e ta wala le foi la na fatino le tato komiti ia awala fa faingo fie asiata ona le sitala mai le toteli ia pe on sila fiana matane ia onga na o New Zealand nei po i lato no foi au kilani si sila i foi lungo le o le wa tu watu data website o data website na lupe foi va ese.com ia e te anga i lungo le data website ia ona e kilikila ia le lungo le register and pay ia ono lo fa pertania ni se va en al data website ia fa faingo fi foi moto telo la to o lo online ia e faingo fi ona la to fa ngaina pe ava ai foi o fa faingo fi le ngana fa ona pone le tulang fa pertania o malona e kiliki le register and pay ia e tolu lava va engana o atunu e mafai ona e le stalai o New Zealand Australia America o fea lava le regional ia te lata i foi ina ia tātou vaevaenga ia tolu avatu e te tau ona e kiliki ai lunga ia ona a mata lola i o process of registration whaatu muino lo ingoa o lau telefoni ma lau emaili e o lo teimi ua mai ona whaatu mutulanga registration ia e le vaenga na e tau ona e filifili e lopo o fele vasenga wa e tātou vasenga a mata i o tātou vasenga whaamatai matulanga whapena e nauna uma na filifili vasenga e te fia awai o omilo maripei ia o inala ia mawhai e lona luifo lo le option pe whaongala o internet banking pe whaongala o visa po lau mastercard ia e pei e lau le stala o lesi vaenga e fia whataua lava fo tūlanga lea asiata o lea fo whaonga lava ia tātou company Samoa lātou te whatinoina fo ia le whaingoa tātou payments online ia o se vaenga tāua foi o flo whataua le nganu whataua le tātou ngangana ia o whataua foi mana ia tātou pisinisi Samoa lea ua mwhai ona lātou tū whatasia pe o tātou Blue Wave lea ua mwhai ona lātou tū whatasia le tātou website ia le whaingoa tātou payments o le website ia le fo mwhai no sosoani mai tātou Pacific 40 ia ono la fo e to mai la fionga ya pesta mani se tato o fenga benga ia o mfai ona tino mai nei fa mo a siata ma lo fa dai lo tu vai to se lo ta la le stala e to toni mata upu mo le semestre pe e se si tu pe se mai le stala fa mo lo fionga e le committee o le terminei ia pe na tato le stala la vale wa le to tongi il taimi te le stalai o lo iai foi ma face lava ia le tātou website ni te ue tongi atu whapeo lai atu se lau tā la ai umai fonga po se lau ma le valu mantua foi o so se payment online payment lava e te alu e whaisau whatau e iai foi ia transaction fees o fees na e taun to tongi o no lo iai ia company o lo lātou sosoani lau maingal tupe mai lau bank account
e au mai ana i New Zealand pe a whapeo Australia po Amerika ia e fo la le vaenga e taun to tong e pe fo ona ia online services i whaona po nei ia ne te ofisilinge nisi po la mea ata ua se lau tālai o mai fo pe se lau malvalu pe se lau sfulima ia ona e manino atu lava tūlanga o fees e le swinga mai o tupe Amerika na i le tupe New Zealand ia pe ona ia le tātou payment service leo wha available o le tātou website. Ma ro fa tai ai ole mole tatou lo mo la via ia no ina na ole se la uta la le stala ale sa loto ia le mata upu mo tolu masina te leo lo po ia sia onga o lo mfai ona fatino il se la uta la ai mai se ia e to titi tolu masina le fa ingo vasenga ia e atangia mai ai fo i ia o lo tele na volunteer tatou faia onga ia o te mi wa so ni fo le suka man la tia faia onga ia fo isi te ia bona o le ipu vai ia malie ona o pahua le me o mau fo el tatou committee faton ia ai o lo ia nang ta inga masalo ia o la ia inisio vaenga em fai ona apa ia ia me se po kalame o lo avanoi tono New Zealand e fa tu pe fo ia po kalame ia e fe soani in le fatu ma wina o le nganu malenga ngana ia ai mise au kilani ama New Zealand o le sia tunu pito to tele sa mo lo no foi e ese mai foi ai sa masalo to tele to sa mo le we New Zealand na lo la to lo no foi sa mo ia o le vai atu las froil le induction sem fai na fa manino le vanga le po le fe filtar fit o le vaenga tāua lava fai masia ki fofoi le tātou Facebook page o lo ngā lue le tātou ngā lue fsosoani e pia nei ele te mai tai whelau tusi le tausi ahana me se ni sosua committee o lo watu ea tātou updates o tātou taimi a mata e tāua i o le vave atu o no le fiafi lea le tātou te loa uma ia o lo ofea ngai fo tātou malo sa mo man whainga palota ia ai ele ele whaiona tu uai ia whaatinonga le tātou induction le tātou waonga le anga o lea a mata le tātou waonga e le taimi e peo na malilia ai le tātou te fono ma le tātou board ai o le whautuanga ai e lava se vaenga o fia mana o mia soani pe fia fsilingia whaunga e full tātou Facebook page ia o lo iai whali numero sunga whailau tusi ia manisi o tātou au ngā lulue ia e mawhai ona e sota iai ia ai tātia le tātou whaia o ngā manisi o le tātou vaengolo iai ia o lo focus lātou tāpe nei no a tātou tusi a o ngā me whaunga e tātou a o ngā ia o lo iai tātou au ngā lulue e fsosoani atu i tōplanga registration ia malawhainga o tātou payments ma lo fa tai ia se o te lenga fo e toi fa manino toi se vanga proclame no tatu taimi ia e fa tai fo le tautu al tatu ti al marketing ale a tau ani vanga ta ua me se fo vai kula ro ka ko ka lo le ye ia ole tala fa no no asiata ia na mai ale fa tawino tatu talo le vai ason tenei i le vave lango le malu la tunu sa ye le ma fa i la tau fo e na o mai tatu talo e tolu masina le worth o tatu supply nei ai ana o le lima vai aso le na nga ia to le malo le tulu fa tatu talo ia mai ai le ala ua sa ile te mi ele eso ma fa o tu langa le ono lo te lo te le talo tono o kilani ia ai ele anga ia to fo le malo le tulu ma va to fo la to feedback e se fi le angole le anol talo le purple taro le kamale lang ping lang purple mai fiki ia le frozen do le ia o le la to fu itala na vatu e o pe patalo ia na fata we a ona fa alifu e matua le lei atoto le se waste o ia tau mai wa le la va tatu watu tau mafofo i tele o talo lo fatau a tele na vatu su sei tu lo ia pe tele le mfaina fa nga ato it's tau lava fo ona a nga se le ni lo fa ia to no se va nga fo se tau tu o le au titilo ia se taimi ina ia mfai fo tau tu se tatu watu e ala fo i le au mainga o le talo le lei ia mal talo tala fe ngai fo ia wa fo se le ni lo fa pe ona fa haru ia o lis foi tu langa il tatou vai esi male vai sa salapa male tatou vai tamalingi pole marinka ia o lo fai ona fa tau atu tatou ofisa il Mauta Samoa
le fo ye tatou agent IGI il vanga tonu le sa ye le falolo le tasi market ya na fo ye se tasi fo yo tamali isa mo wa fai ye le fale ainga na le fresh bites ya na fo fai ona nga ye tatou mai le east I pakuranga TI Pemiua to te le to tawo mai mangele fa tawele le to vai na wa mawa na le fresh bites ya le tatou vai yesi sa salapa ma le tamalingi mo tatou Wellington ya o le na wa ye le tatou Parkers Mini Mart inai Mount Cook ya tasi le dairy na ile vai tonu na Mount Cook na ua take over ele fionga ya savea Justin Paka ya me se fatua ya se Yuli Verona Paka ya na fayon fata we for na tato va yesi se salapa mal tato vaita malingi mo tato tono Wellington mo isi vaenga umo New Zealand fa pe foi Australia se taimia vatu update o tato agents am salol va yaso ne se atala alone le tato online service e mafai ona ora mai ai ia le vaiesi sa salapa ma le vaitamalingi ai lunga le tatou website ti au marketing ia ai mafai le ona matou lafo inatu au vai po fea lava nei lalulangi o lo e no foi o le mafai le tatou online service ona support ia tulanga ia ma lo favitai tele lavai e lo fionga le committee o le tatou al board o le tatou lupe foi va ese ia me se for family no le vaenga ia na ona toe fa mo tiatu ia le tatou onga aso faraile nei ta le fitu la fiafi ia tatou feilo I le tatou address tau te sila fia malava ia le fale fo ile ta alo le night tonu I Melford Park I think o le tasi valu o way mouth o le sports center na Manrewa Sports Club or Sports Center ile stadium night tonu Weymouth Road in Manrewa ia o lunga la wa famanu ia nai le tatou lo mua ia e fai mato ai ngam fai mafale onga ia le nala e fai le tatou induction le aso for raile I le tar fitu I le fiafi o ngo winga umalonga laule palo kala kiki le fai sa mo e la fia peke la fa ngofo ia wale te pole te lo to o ele stala to fa fia o wa e mala mai winga wala nga upu matulanga fa pena ia o le se lautala fo yo le stala mo silfia e se lautala la bala tunu ul night John ngai te a onga mai ai na e manino fa mamla fo isia vaenga se lautala fa pete a onga mai America ia e tele ele fa pe se laukala New Zealand la ngai le la kula o ngai worth New Zealand la kula worth America ia fa pe fo yo Australia ia e se lautala Australia fa pe na fo I tatou e New Zealand ia join io ngar se laukala ai free mo le tolu masina le semester mo a mata ile vaiaso mo o mati o le induction le faile aso muli le nei o February last Friday aso nei ona amata ilo le ovasenga aso nga fua ile a forfeitu le via vilo winga umal te ia o sa o le faile tatu ovasenga o le a forfeitu le aso nga fua ia o ovasenga fa matai le totsi le mai tangata ia sumai ia sumai fa fuatu ni usila po okilani o le aso lua Tuesday o le vasenga fa au manga mawaluma ia o le tāua mo o tou ia atu le whalea aonga. Lea ngai pengifiki o kou mela ia, le practical. Ia o nei tangata ia sumai, ia e lea whaina, ia na o le tou whaafofo ngama tou sila mai, ia il whatinonga. O tangata ia atu le tātou whalea aonga ke le ia, whaatai tele le tātou Manrewa Local Board Action Team, whaamatu umai le no whanga lea. Ia e whaia e le tātou aonga. Aso lua la le na, a wharfitu le po. Le fiafi ia aso lululo ia o le vesenga a mata por pikina so le vesenga la le ia le vesenga le lo tau aveina ele sunga le faia o ngol university ale AUT ia le moa fesulwa ia o lo ia tau meina le vesenga le ia o ai lau fa de wing or fa upu mai fa Britania fa Samoa o le pronunciation so le fa leoina mana tu mai fu e se alo fa kau le kusi ai le o fa le o kusi o inga ko ngora o pepe e fai ngo fiona o wilo ai o le tangata lea e launga mai makau kara mai o le kanka fai kau kusi ona e le o ta ua mai e le tusi le wha leo nga sa ore upu
Ia ile alanga upu fa nga so o te vai a manko fa nga fa ilonga fa fa ilo ile se ngor upu ia o tele o isi mau tusi wale ile o sauni fa ilonga fa mafa ia na ilo leina ile ila ile o sa o ile i ile le tapu eina ma fa tonu folowina o le ngol upu matula fa pena ia le fo tato vai ne fo vai tem ia le fo saule ai ia saule ai wa ki dio ki ia ma ngana ia ma le o me ia ele u mau ai ia u mesina ia e te le faina ia le stala le tato lo mua al lupe fo va ese te le pe si vai ngate saulo ia tati le toma vai faftai asiat te lord te le nisi vai ngole o tato fa mo las farili ia le am fai ona mau lungo le tato Facebook page ia ai me se foi inicio le am fai ona so tai sa mai sunga fai lautusi ia awa lava tato ta penanga ia manuia ia pokala me ngalwenga foi fa nga solo a le ne vai aso ia tato filo ai le asfarili le lo fa malanga le le o tato tua ia tato te fa mo ia ia awa me uma tato te fa ia wata tu ina o se o tato watunu ia mo le foi ia le tulanga fa mania ngai la to lo tau sinio il fanga fifilinga se o tato watunu ilas farili ia wa pe o na yuso ia tu lo ia o la tu tulanga foi taulangi i tono i tu malo ia lango suyo le mato skopa ia la fionga ia motupua ia o senga le o tasi vai valima ia me se foi ia tafafunai ia o senga o tasi vai fitu da ful party da eu como ia te lot party mumu le te falo ngolongo atu ia ai o tulanga ia le tapua inga tato skopa ia manuia lo al faiva ia talo te fo ia manuia tulanga fo yo le o le valawina ia ai la mato tapua ia tu le tato maftanga ia e pei foi ona ia te lo fanga malo ia la tu uma la volo fa pe on tau sinio i to fingo tau inga so tato malo alo fa te le lo fionga le pepe wa vero fa manuia ina yo uso ia wo kero longa o ele o mafua ina tamu mo ele wo le fast o te lo fa vetai wo talia e moto pua ma tafuna ia lo tu alalo o le fast madi no le manu ia fa tele fa manuia le tua i la fionga fa manuia foi la lo tu fa fufuanga tatu lo mo fa ngol va yaso ia la tatu marolonga a foi mai si aquí po sauli ya ko pele tatu marolonga Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration.
With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa il whaafoina o le o unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eile atua. E ave sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le lua sulfai tu la le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Taibalo watila utoli minu tantali tula lima. Tautua wha o Blue Wave TV mal bokla mal tauta ya mai a le tatu wha pitoa mal wha lawilo. Ya le tatu wa unga Samoa le lupe foi va ese ta ua foi lea. Ya toi fotua I matoe wha manatu wa ya oe mea sa masangi o nga wha yaso ya wa sa ua piwa wha le ango yai. Whate atu nei tatu wha asirisilanga nei o na tatu wole wha whailoa I songa le ataua. Le tātou proklame o le whasisilanga lea okay o le ata o tō pe ia I au tapui sāma whai ngā Samoa I au mauta tāpuai ma lawa whatalai o malai wa mai au na pai tua mai le vavau e whai ngā o oe o le papa e foa e ano manawa upa ia maue mai lava I le malama I saua I le malaitele ia mafatu le ngai se ia vaia le atanta ia o le langoto I le ala taua e le popo o upa ia I sa matou upu po o se whamatalanga tulou na lava ai taruai ona ua la malama whaai u le matou ngā luenga o le ala lea o le ala ma le mila o le malu tāpua ia le ekalesia e whakasā po le whaputonga Keusiano Samoa isi o mātou nuu I sa leilua whalea lili. O le fio le tamaitai ia leilua ma le toa whao tamatane, le matua ia whanene le ainga sa tuatanga loa ma le usoli I maupu ia lufi. O le ala lea o le langona o se mātou leo whatauwaa o mātou ia ala o mātou wia lava ala ma ua le mafo I le mativa. O le ala leo le mātou wala au whaarolo tuai tā ma whanau o paolo ma ngafa ai maise o wō mai masani. E marua ili nei nuu I tu e fia o ni usila. Ina ia tātou au wai I le posiva o le awhaia I le asolosu ma le 2 Februari. I le teimi o le tāo se fulu mare tasi le taiao I le tuatusi e whakasa o tau ono se fulu Station Road o tau. O le alava se leni pa ia o le a fo ina I le aso. Ma tau te talia ma le anganga whaaftei tele. E alo whangia tele e le atua. Ia taita iatu lo o tau soi fua ma so mātou wola
I le aso ua ato faina mo le faa moe moe, soifua, sainia, teiteifono ma le laulau maftanga alo me ta mawhanau le whakasā sa le ilua I fale alili au ki lani I New Zealand. O le isi faa sila ka taua lea, o le anta o toia faa vaatiwa au mamao usa a po apongata sa moa o le fuela velave. Iau pa ia faa le anganu, pa ia faa le malo, ai matua le tuu iau sa faa le tara lei. Ai fia faa sila antu, I suli uma o le suafa le ulu soo e tupunga mai ia le ulu soo faa I vivi, maisi o le fioanga o sa le au mua. O le pa ia lava lea I le fio o le tuia tua faa nofo nofo, I lau tō whae le matua tafua, e la le tai le no fua luma, ma le no fua pule, le tauana ese ma le lau tina lau le leima upu ia te oisa le au mua. O le awhai le tātou whailo inga I le aso lua sefuru ma le lima o Februari sefuru I le tai au, I le lawa le whitalainga, ia le uru soo va ili sa le au mua lava. E soala upule aini nofo po o se nofo e tausia lo tātou ainga, e tā ua telelo au I mai I le aso ua atofa, tātou te umuti tāla talai ma sa ili se tō whā e au tasi I ai suli uma o le tātou ainga. E lea velo le au ai mai, ma dūlanga e tāu fi ai se tō whā e maua I le aso. Sei nea nei wha asiri silanga e suli o le ainga. Whaasolo pia tātou whaalinga o le wha asiri silanga le nei mai le tātou mafutanga a le fast kunselani. Sa ilinga o au po le au o le sisi ngā fua I Samoa o le lua whelua sifuru maleono o le anniversary Gerald is that one Gerald and Patricia lua whalealo. I firmly believe that every event in life happens for a reason and it was fate that brought me to you. I'm yours for all the time and eternity. Alofa mo oe la pili. Ia, o whamulianga nā le anniversary. Ia, mo le ainga fō. Ia, aina wha o mai le uso. Ia, po o le sui te whono mai pei area ia Mangalongo. Ia, po poni Mangalongo. Ia, awa Gerald, and Patricia. Lua whalealo. Ia, nei whaasisilanga re nā. Ia ma le toe tasi lea tate le I whasoa le ataua ia na maua lava le tala le lava yaso I le tuua ai o le malo. Ele susunga I le taitai ao ao o le ekalesia sistek o le asofitu Samoa le remnant. Ia pasta ala I moana Willie Papu. I le vayaso le jenei. Ia o le aso sumar fitu lo te vai tuai na fa manava ye le tua na ngā ruenga ia e le toi tau fa ilo ai le lalangi le songa e le tai au au pasta Willie Papu po le songa ia ale moana Willie Papu malona sao ia I soifuanga o le atunu ai mese o Samoa I so se tafa o le lalangi I lana wha missionary I le tala ina fo I olona whingalo I tauala mai. Ia I le aoonga o le upumoni, I tūlanga fo I o le sapati. Ia ma le tua fo I le atua. Tasi le nei te tai e tele ina langa ai fo I whingalo to tele o le atunu. Ia o a fo I e fo I sa avea ma tai mua. E tele lava ina na le talia ina le to tele fo I nisi o ngai tele na ki liva pe fasoa ia I lea au na le tua. Ia ai le se vai ngai popole I te manoa pole ia I tūlanga I tāwhia I pēa lo na talitonu. Ia malona fo I vala awina na vala awina I le tua. Ia e whai fo I lana ngā ruenga. Ia, te rona te si fo I a le ataua le songa ia Willie Papu. Ia, rilo. Ia, vatua ia wha maisenga. Ia I le sunga le whawhiangainga ia e mai se foi o pāanga malava o I la tau e fia le nei porkalamela ngantasi foi le nei a whaatuatuanga e matua to a tele ai fans le tā porkalamele e tau wha malosi au ma wha mai se atuai le wharetua ia e mai se foi sunga foi whawhiangainga ia Willie Junior, Papu Junior ia e mai se foi wharetua ia le ngatai lea
ia o le pule o le tatou Anava Moana Hotel, major sponsors for le tatou Purkalami. Ia le fionga ia pule mga fasina ma le sunga le whawhiangainga. Ngata fo lea ia o tama whanau uma fo ia le kalesia. Whabaisia toi fo ma i na ia uo fo i o le kalesia I lunga le Purkalami. E le ngata ia I Amerika sunga ia Pastor Talawena mal fletua to fina ia tu mema ia wa o lo ngal due fo ilalo le ministry lea. Ia nga tai lea o le songa sisinga fu atoa mal fletua ia tu tonga mana ia pas tu tonga ia mal fletua mal to tele ma se fo pastor to iloa ma tu umala ia ma le fafia nga umai Amerika le nga to Utah, Hawaii, ia Alaska, ma to tele California ma so se va ngo Amerika. Ia ma se fo ia se uso sunga fefe au ia se tiu na Brisbane au se talia ma fatu to tele ia nei foi la toia o ave foi lo leo fai ma fonga o le matou fono fofo tua le atoa e mo moli tuai ia fa mai senga ma fa malo tasile nei o au na le alo ile ata to le la au e suru fanga ia le fonga fofo ku ke lo kai ia sa le ia si le fie le ia se vea ia ma taimi foi ma te fono sa ia nei ia o ie kele nga suru fanga ia e tau e au ngani wai le ngi ku per fofo ku ele o e au sangi ia a tonu e ka pungi pungi wale te isi fai au le sunga le e matala lava ia a au le sunga ia wili papu po le mona ia a wale fiso so ninga I me fai al fono fofo tu mi vole official consula mo se foi ang susang foi nga malo foi nga malo I tapipi al foi nga malo for fast al fast la to ia le na tonu lava mo le tuaile ia le fa mai senga ia ona ole mala au le tua ile foi amu ia ngi kangaka nga ngo fa le le ina o fa ia tula utana le ia o to ia langa ka va foi pinga kau fa di de o puro sei umana ma afela ia langa ole ua o mai le tatou Purkalame ia le tofa ale ainga tonu ai o ngar sua fasala ai man tua o ma waile va no le atau nga fa ia yu langa le wadi ia la Purkalame se le ma fo e wa langa le wa fa ile fa mai senga mole sunga le ai fa ia la tau waula ia ila wadi ia e le fa peta te fa ia tu e io le anga ia le mena tu pur tanga tel tu spa ia naula le tanga to le tua le ato e nana o fa ia tu e le ai ma se ka ko fe au e le isa pule e le se pule a e te fa ma sino ina le anga ia fo ia oi o re makua o io kanga ka ia me ia fa e fa fe kai lai le au nga le tua ia ala moana wili pap e fa manga vai le tua la na tua o lai kau kua fa ke siango whether we like it or not o lai kau kua nga we nga le tua la nga kasiar kai mi fa msingo ka ko me uma or kai mi kau ke ese mar soi fuanga ni a ore fa atau suai ma le lua tala fo ie fo mai o la ua lui fe ma fa ye dei tala ta ma wala loina ia o te talo ile tua ona I mo o e me sa o le tama mai ile o le matou na te talo ona I mo o e ni tangata o le wa e fai fili solo ai io e o wala vangi I mo o e mere ke la fila fi solo ai langa o e fati nga solo I tangata le o e tamali anga le nei au na le tua wa e ula ia e le to ye ni si mai fa popo lungo na mai wa e ye wa o tulanga na o le to inga me fo yo no so o to inga tangata nei le atu e te ia o tatu fa longo tu le to la ngona le leo a wa ru ia le lo se si te ko fa o mo ke o le do o ko inga me nga e te o tatu fa longo tu wa mai lunga se fa ma wa mana a o mana te fo le vatu ai le ro po le te mina tu po a wo ai nei tangata fa pe nei le to e wo ai ai le tu langa fo le o rua tau sua I malua ia fa au wai pe le na vaenga te ro fa ia ai o le tu langa le na le tu ol malo fo le sunga fa fe ngai nga ole tu ala lo fo I pa I ole kalesia mi se fo
wala mana ia fua mea ia tangata ua pi ua faa seva o le video le la atu ina tulunga o le video sa fao o mai ainga o le suli o le sala suafa sala ele nei la New Zealand ia ai o se avea ina au mai Samoa e sa o la tu ainga ona ua ta pa fo i le fio anga bis for maftanga mamalu le no ole wa ai nei New Zealand fo ya e tu sai ia o le fa so sa ma le ta uma wala lo ino suafa i mea le to inga tangata o man tao fiel ainga sa pulotu a le fo wo so fa di suafa sala tu lo pa yo la inga fa langilang ia ale fo wa tupu mai ia me fa pe le la tu lunga le video le ia e fa fo ngai le ma ro te le tu ia ma fa longo mai wala maka mai ke bingi ia e usimela fa fo ngam lo sisir samo o te whātero watu Samoa e o pa ia mamamalu o le ale o iai se i tala le au au nei ai o whaangaina le nei avanoa i le Porokalame a le tauta iai i le nei afiafi e whailoa atu ai se mata upu e winga i le tau le lea o kānata o lo whaiala na Porokalame whaasalau i lungo o penga te whailangi. Ua uma o na polo ina au ele ainga poto whaasinu tonu iai le suafa salata noa i vai uru. Whaapea fo ina tu o lalo mai le nuu o le awaa. Fio tualam salate vanga mai whale, le whare sifuru mai whanwalu ina ia whaapea nao le whaise tapu. Ma whailo atu i ati oi kānata ona ua e tu mama ina le suafa o le salai ua whaafafonga le laulangi i au whaasalonga le monimu pa le sao i lungo le ea ua whaataasina ai le suafa sala o leo ua whaatuni nai au e le sao le ainga i Samoa na fionga i sao uma lava le sala suafa tanoi i vai ulu ina i whapenao na whailoa atu i ati oe le ngata fo ilea le tu lalo le nu i la waa ma le nu i Samoa ne ia whapena in aua ne e toi whaungaina le suafa sala i luna o Porokalame ma tu te whautua ina oe a matatu le so ne ia whaise tapu aua ne e toi whaungaina le sala le suafa sala i luna o Porokalame ona ua tau valea ina ai le suafa le ainga ma le suafa le nu mo losi le fia o le nu nei o le awaa. O le teimi lawe mai le whainga pāloka. E o mai whaatasi le nu. E a pongi le whaipule o whiliwhilia le nu. O le tau whāma le whautautanga nā tuano sila. E langu teli i ai te vanga mai whani o le paia le nu. O leo te whautua i nai oe o mai le whingalo le ainga. Le nei whaalinga o uma saini alo ia tusi ala ainga o mai le nei aso. Whapena fuin whaawatu le malongo. Sai nia e le sao le ainga, la fionga ia sala ta noa kili alo Samoa, la fionga ia sala lupe, te mau, la fionga ia sala ime, leota, la fionga ia sala unga po ione falaniko, la fionga ia sala ta noa Antonio Sefo, la fionga ia sala te pora Joseph, la fionga ia sala Fabiano Vanu, la fionga ia sala Joseph Fata Simeuli, la fionga ia sala Anu Pito, la fionga ia sala Michael Joseph Yosefo, la fionga ia sala John Yosefo, la fionga ia sala Murian Mwongtitia, Whaneniko i Kenasio, ia mahauri nei te talatu o sala asi tupai, pira asi. A to ai mena ainga poto uma Samoa ni sira nei Australia, ma tu te whailoa tu ia te oe kānata, awani e tu e whaonga aina te suafo le ainga. A whaia te le, alo ia sa mātu whautuanga, ia la whapendauna, e se si fuanga le ainga a to ai le nu o le nei whaalinga o iai le langu a to le nu le wa
fa pe fo i mafutanga la wa i nisi nei fa tai to ya i mo finea me no ma mo feo mai fa i lo try fa a lo try si ngano nei ainga ono le nei mi tau pan wi ala fa sanga Samoa fa tai soifua ia ia wa vai la le atu la na te fai atu ia ta wai le so na o le pisi mai era ngamu ka ke o sa o i me la popo ia le la wa mai le tofa le wa mai le tu samia sa tu ala vantu ale io le wa mai le momoli mai ia le finangalo o sa tu ala e fa leo mai le fionga le sa ofitalai io e malona fa le valu ia sala asi tu pa i pira asi ia awa le tofa le sa o lo fio sa moa mai o lo se e fa sa le ngaka fo i nga wa mai le ngu o se ku ala a on mafukanga wa si sila la le atu ma fa le ko fa le ra nga ia ma ngu fo ia ora ko fa ia que le ngara pe welcome se fa ku se mai le fa longo se ya se fa ila po fe a mo ye wala ngai wana ole avenga mala le mele o ye le ya dawa ole avenga ma fa mala le mele o fa ngi ni kai io saule ai ngor to lua ma kuwa io ma tua i vi ma tole ai ngor to lua ya te vai tunga pe u fa le tonu io pa le tonu le ai ngai la ununga le tu lo te au la ka ke vai ko i mei au mai lunga tangata ia a fai o le natu lango boye ia ua vai la ia lo no winga wo o ainga o lo na fo ainga ia wo matua wo mau tala le atua wo matua fa to lo na lava fo ainga ia wa ole me a mo le la fi solo to no potu po feze le la fi e kai le siti ma fai ai nei mea ia le la wa mai wo te tala mai le to fa le fio anga fa de mai e tasio o swafa ola inga sa tuala le fionga ya salas el finga sa ore vai me alo ia e ka foran ko si ko fa nga le swafa sala fa pi le ngo ka que le ngara puro ko fa puro o le tala foi le ala inga sa puro tu mai fale ali le na man to felo e foi ile so fa na usa o mo foi na ave ai o ina o solo ia ese wa vesea wa tau sila la le mori tangata ya o le sila mele la so ya o le sa o lo so nga ke au ka ko fika u mase va pe nga ko lo nga ke u nga fi ba tu fa fonga na tu na ya nada ta fa yetu al ko nga mere ke au mo mali e tu e ngo mase to nga skaila ya le la wa mai wa matua tapu mai ya la mai e matua tua patatua a fai pea ma toe fa au pea ya rongo inga la sila la le ainga marengu isi la sanga e ongo kuye ora o ko mo foi fe ngo fa lo ko el kana o ngalo po me fe po limo ile sa mai fe lenga fai la tala mo fe anga i sunga fa fe nga ngala e pi fa tau suai foi le ko meni tangata ma tala la o fa ya ai o le sila vaenga au mai ia i le mata upule ma tele ses e la fatal no nga mali moni so tango tau prefer to va nga le ona va tu le to fa fonga ia e fatu mai si to fale e to ole tau sanga taruai tasile mata upu na matua fa tonu ia fonga fitalai ia le ana posini e alwe au mai ni ana fa maunianga o lana la fonga le sa fai o la audi le la fi kuol o programa ia o mamai nga ka penga pe koru e ma singa sa mo nga ka penga mai va to le ai ma se fa maungia o a fiu e causa ili se fa maungia o la audi le tu o meia ai aru manga kuala o manatuna le na la langa mai le HRPP le nga ka wo fo ia Victor Tamapua le i moka nga kausa wai fo ile ala vaalia fa mai e su e po ai le kua o pages ngai ma media ngai le pe fai atu tala i kai minga rai para mia fia me ilanga para mia minority
ia ai sauli mongi runga I mana tua o le tapisa po ai le whaasosoa ka ngaka I kusi ia ala le usau saoali mongi ka umai o la kou le ai kua I whafonga mai sa moa I le oko ngalenga oko mai whasikiri pidea mako prik sakaya oi ma ki ka mako kala ngo ia kusi ia pulutu o kala ma ia sol na me fa ko fa ko sa oi pale bia ele ale pulutu fa fe kairo lo kokele fa ro kele a kusi ia fai ma sa fai a kusi awa ku poko melengi ala lungo mengi de kikiro yo ngo fa sike kele mengi but already ola waya kusi ko va como kusi esi sila la le eto o le mele ala ngo fi aka o mea o mai ang ka ngo fi le HRPP tu wai mai ya ta wia ya ka ko ma ai mai le woto o mai ala to fa ilo mai o la to tonu ale tu o me ya lo ma ko isa wa fa ilo mai le fa so ngor ngi ka ka puro ai a fuala fa ma fo fa o te lo a mo fu se ava no o fa fonga mai la wo fionga fonga fita lai o mota e fa kanga ia ko inga me o lo fa so o le o mai o ngi fai pule fa so kanga kai fa fo e kusi le I le pale mia e fa le anga I le pale mia samo o le fisiringa le fisiri lo ma fo e fa tanga nei to inga awa to ye o le wo mai fa o lo aka wa ia ma to o le wo mai fa so tanga te nei e o e whaaleanga le pale mia Samoa I le pale mia ngi usila. La so finga. e sa ole le ia ole le anga ia on ka pule wa forwarding mai anga langa o information mai nga fai e ka pe forwarding mai nga supply e vaanga le fai la ko le ai a le la ke va ku pe mi kai ka ko fai se ku swape ai ele ka fa ngai o me siringa le anga a se kamar fa mar si fa fa sa mo o ke lo menge le fa palang ka ko uma sa mo ele ke ko wa pelo ai o le factor mele le foi observer e reach out e ka mu e ko le escalia per kania e kusa lava pepe pelo e o ye inka ko ngus pepe mal lo sempre nga counter nga mengi na wala nga lenga kaya ka ko isamo pela esa la lo fungi lo fingalo asiaka mo ka fo fkala I o kilo me fa pengi langa abela nga ngai el malo fa nga malo mo ka ngal malo a mesio le a fi fa pure le ko ngol mok winga ka olo le ka kukuria ai si la mai o le me pito I le anga lava o me a li mongi le usau fa o so I le mai le se ru manga I le o me ye le ni me fo e o ha fo I le sociologia Samoa le anga ka mo fa ya ku la ko fo I ka fa le anga ma la ko pikola au ka ora mai ko ro ris fa masingu ai le o kaulia e le taulia le anga o le e lo malava e le I fa amaunia nei mo lianga mana tua o me nei o tu ua inga fa to a fa amaungia inga wakar sa mala karasa ya le ka ku fa kari sa mala le fa kari ar ka ngolang sa mala kai pe sa mala vala si de anga le lo mai de ko po o inala e fa to a tau wala va amai ni to inga tu singa fa pele e to ya a o I kongo alu ke fa ko ile wo o mai ngi usila le fo malo ma mea ia limong ai fa o so ile tangata pito I sili na le tari tonuina ni o le anga nga lo ke lo mama lama ile tonga ile bao ka ko ni ma ka ka o ka ngaka male media ngi usi pa wa me ka ngi usi lo ma pa mi ka fai me mari ia ma tangata ngoi tupe tangata yo e kusa or kanga ka sa fai me mari ma tangata wa ia fu tangata ya la ya na me fa immigration ele mo ai do sira sa mo se fa kula kala mali ele wa tato wo ya la me mali o I wo va ai le fa vasi tele o to fale o to no le HRPP ai sea no o le la to fa la ulo ai o mai panka
o na o le fa la wiloa ai o au mai le pangota o le tangata e ave to tonu ona o le fa le tonu po ke di ropos ka mike ko so kenge pe ngau e misi ia o i lato fa la wiloa ai o mai misi o panka e fia ru ko sa fa fo ngoi me ko kingo ka nga maru ko sa fa fo au ka nga me a inga maru ko ai na matua avatu e tuira e pa fai mai ia lato fa la wiloa ale fo bo so mai le ia limongi e su si fa fo e fa le nga ia parbia ai su e mai mau tangata pito i mau lalo la o fea e ko waka mai HRPP come on o fea e ko waka mai e o man ko fa nga mai panka o langa vai su o nga o ia ko musa fa fo le wala fi o fea la fi e misi vai wala fi le be tangata na ona pa uma wala lo a la fi lo ba ngor pon kai mas bo masang ya nga me ia ale wo so mai ia li mongi fa nga mai o tangata le la fi sola mai merpongi langa ngo wala ku merpone o a o le mori mau la fo e mori mau tu vasa se uso ya tu vasa o le aso no o la tu merpone o le aso fo ilea na so o ai nga ora fa msingo nga ku ai lunga le la case I ku per a inga le nga va ku fa pepa o le la tau tele lo le me o tu le mai pe ya sia di usola mai ma o le la sa ngofo la fa fianga fa a wala mai ko kusi ile tangata o te lo a sau tiuli nei e taritonu Kau kulak seni acuri lo. Di mongi. Alo hore dei mai ase fa kur karde a di mongi. Kera longa afa au ya ko kusi a kiudi. E au mai a laksen. E kar ko laksen. Deu ava fa au kusi a kiudi. Tau I fa nga mai sio mako kingi ke mako ngu ngai laudi. Fa au ya kiudi la e alo ia le langa e alo ia nei ia mo me ia te tau na tangata mo tangata mo ia mama a o fa ia le fa ia ka nga ko risu oh my god boy so waka ko va ile pa uma wala no ia fa la wilo ar ita pipi ya me se la o le pio li mongi pokala mangi le wa ave solo ka ko ngare le pisa le hit and run le fa ka le pero le mo fa lo lo ia fo ngai lo mo ka ai mai le rue si wa makua ko sa e saura kanga ka o le mo lia aisa ko ia aisa isa moa ma le hit and run fa osor kanga ka o le makua shit. Vile rue. Ai langa rue ulu vai la. Mika la kusi. Ave aku ra ko se furka usanga su erfano ia. Ai se nga o mia mari. Se ko vese re awuri maru mor skui mo ki ngama. Waka ko va aiga e maka ukia ka ngaka ye o fa ngai de HRPP ala to fa la wi lode ya to ya la e me a fa ya ar ko inga mela le mo pa ele fa la wi lo a misi cola fa la wi lo ar kamaro misti cola mar pelinga o mai ngari mo makwa ku ai de ngai kui ale vai la so mai le ya ale la so mai li mongi vai me ko anga vai ke ro me le u fai li mongi ya to so ike aka mo ma sa ro ne o ke ro aka ke ro me le u fai ke ro me le u fai li mongi mai fa ro fa I o nga u fu mai ma to ave ani se autus ma to ke ro o la ku de ya mo Ola uri ia. Kau fai kule e pa ba ku bala si mo. Ale la ka fai di mo ngia ba ku ia pulo ku ia mo. Ia matua ia rungu ai sa moa ia kamaro Andrew Mowate. Io matua ia rungu lai sa mo.
lai sa moa pu ele mai ele tangata le na la malanga fantasy tu ananafi malanga fantasy walu ngu fa isa moa io e wo mo malanga fa kupu wa me malanga fia kama ale wa mata na malanga ngu wa mata ona onu fo le ngi ya le na fa tari mai sa moa fa tari mai sa moa le wo mo tino le na wa ina sa moa ai to fo mai ia pulu on mele le la tupu e vai fa so ngale fa so isi kamiki fai pe hau kusinga fai pe hau kusi ko anga fai hau kusi e kusinga sola mai Euskadi ele ma wanga sola fo inge Euskadi ale uso kusia ora e un fa pe malaksen lei se ko fisili a fai kusi e causa o melong address po fele ko foi wa eta wa valasi la ta o lo la ngolelo lo mar fai nga balota se taimi tato wa fai tato wa Media Watch tele yo tato articles e ta pena mai fo il te usala ya hana ai si ka ku wa fe mai ile lo ta u valasi oa na ia ile tala no na fai bel tanga te ya u o valasi ele ni me moi o ana me ula o ana me ula fo ngai le la adu el palo kama tulang fa pena ai ele fa tala no mo na lu ya fie me ngalu vala si ya fie me e adu ai singa se lengi se ka pe ngai la ngalu sap ya o tala le no mo mai wala ngol na lu ile ya fie me e mai singa se lengi se ka pe se lengi sap se ka pe ngai la ngalu ai pe ta ia la tu e fa ye fie me vai oi se ora mai mo fo nga kupi ora mai mo fo na tupi ai kule mana tu ele ni me e fa ali lolo o e fo ile so tanga tau ainga o fie me nga ia motu po ai mo mai ia ile so fa pui fatu o la nga la ku fa ku ia fie me vai oi e mai mau ku pe ava ko ura vangoa ia la o manga mai ko fa ai ngo ma vaenga ia mana tu fo yo le e la lango fa tasi mar fina ngalo fie mele nga fai ele ko yengi so langa vaenga nga pa u ko fa ni counter lo no winga la ta auto le ia fa penal fina ngalo le fionga sa fa pitu ka kia ai le fie ai Samoa o inganga lenga me i o le HRPP e kaunko si fia kolo o inganga fuai o nga kolo lo ya kula epa ele yaru na ya kula epa ai no mo tala no so ya o papo mana tu foi tasile sa ta wo leva na ru ese mai le ro sa ta ya wai peo i lona matai mana aru lo o la le ya o papo le nga pe nga o mai ko kongu HRPP ai na mo tala matua le fia i so ya HRPP Denga kau sa ngoi fo. E o ya li mongi le fia kau sa o kwa. E o ya li mongi le fia. Fe kau le fia li mo. E fe kau wi. Langa utango tala mana tu mai. O le si le kanga fai kala le nga ya li mongi. E o ye mo ia nga kala nga fai ya li mongi. E ring kala ula. Ai kusa ya li mongi makua ingo ya li mongi. Lua. O li mongi. E ile vai ngolo no langa sa ola e ai ile au ai ngol sa tele tu lo ta lenga wo ka u vai ngaia so iluma lai matau limongi ele o se sir kamale o mo ko po ale mo nga o e mo ma le wo ka kala le wo ka ngo fa lo ko fa le ma ko sa tau lenga o me mo ka ukia o ma ko kia ia va la si le ko fa ainga masaka wa ai o matua ia lulava e tau tuli lo na toi fia pai i le tofi le ngai so madie mo wo mea na wo va venga le sere i lenga sangi alang ka vale le ferwa yengi ka vale le ferwa yengi ma la uta talo fo ile o la uta talo fo ile la fionga il palmia wai manguia ele se fa mo runga le uta fa toi e mama wa toi fo mai o moto po ai a tau i manu mai
e fia koe su e sa ingi ngore ka vale le ferua ia varasi me ko kingor malo ai nga mau mai se o koma information na o tala na sala mai pe ngare ko wa fe e lenga ko ngi ka vale le lenga koe sangi ya me ia va ngar sap kasila le va nga le la ve ile o kika le ko fa ngi fa nga ngor ku pe fo ile lenga ko le pa ke ki lenga va langa le o fero wa ka vale la o to uma ia ta vale malo le na le o fa ia tu a fa ia te fa tau tar to fa a inga masa tau ele ko aro fo ni fa makalanga va ku ia ki ele ilava e nga me ko kingo e mo war ka vale nga o fa me alofa alo ngwa penga se ko wa fer ka nga du ka vale ele ka fa penga wa ka vale malo ka vale nge ka ivaru sur lima brand new Land Cruiser ka nga ko lunga fa se lau mo ko po fi ko if ka vale malo ai fa penga me ya lenga ko ka sengia ai le yo ese ma tala fe aunga le ko su e un momenge ko ka koso mai ko ka vale malo ma me ko ngole nga le nga fili alu ya fia me ai le li fos ile amio ko ngulen ku mai lo sfuru ya la audi o le mafu anga le se ka vale ferwa ya ta ko ru me sa u manga o fa ya pe kau ke ainga pe kau ke ngu pe kau ke pa lasi lo ile fa ngole amio ko ngu mar ko fola pi o ele se sa o ngor ka ko por kala o me langa alang kolkolo raring kolkolo e kulepa le o ko kolkolo ele ifi fo ikulepa ka ma kulepa nga kalia por karika le ma kulepa e kalia si popole le ke e balas e o tou sila la ia sa taua ai mai se fo i tatou wa ia fe ar or fai la ko la le la vaku so ka kongu wa ia ro ka kongu kongu ia sa taua fanga sa na tu tau le mau papa sa kaua aua ne o tatou wa mi o pi o ai makanga ka ya mi o pi ko sa foi peke HRPP ai ka mo fai ia fai se me sa o lo langa ka ko fai nga ngi fai unga le o le si vai nga o nga makwa yo ka penga so e ngola ka male ai ri fai ka po kala mengi le nga o le o no fola lafo upu ila na fatal no nga muri ya maso nga lafo upu nga ile fai pule tu lo ya le to fa mo tu po laure la ikiki malea mangi kulang fo ai fa mai wakele nga me nga fai re ku malo ola ofisiri e lau paia inga le nga ngofo mai ai ngai fast nga fai so wo or ka ku malo le atawa pa wa le or mingiska mar fai pule ele fai se o re ku malo vai la ka ko ye le ai se me na fai ya wala ya nga ruenga nga pisa ingi ai se me nga waka oko nga fu e fa malo le fale le official fong fa vai le ka ke vesi ingi nga fu fongu ata ma to yor fetu a wo so fai nga me ya le wo so koso afa me fongu ku lo wa le so fa la fai ona fo e mana ola fo o to tu o ikasi le kanga poko le anga le fai ngo fongu ya e mana o tu le official fo tu yo na ele ma ele yang finga u fia pule inga ia harua kure le rent fo ile male e la ku ko ngolang kanga ila tato su e tupe ma fia fai mea nei tangata ele ilava ele elio le euro ele ilava iwe ele ilava nga fu e lau kanga ai la sanga lo i fia ka fu e wa mo ka ma ia i wale yo yo ia no singa ngo afi palo ko e pa fa ro li ki fa pera kala fo le fa pe ili pawangi o fai pule ri se kopere ku maro ngalo ia wa foi ele ia ka mori ai vai ga ko ye ma fuanga le ye ngi kopere ku maro le nga foi nga ai uruku nga kais le atawa na ona maua ula futi lo mai se ia wala u la kala le langa ele to ye sia va no ai to tu ua i tu ai ngata fa penei mai mana tu na fa fonga ma kar ngonga fo ile no ket fonga yeah okay and from that day onwards o ke le i ko e kari ko winga ngi ko nga kaka ke le i ko e kari ko winga
o te lei loa po hangianga vai la au mangianga vai whaalau akau ngakau whaiwhaia e ai ia kulou fo i ka uasi ka siuso ia vui Samoa. Po hangianga whainga wha vai lau akau ngakau kalo e ai makulang. Ma se wha moe ngakau ave ia i wha peo i se wha moe ngai koe. Ai se wha tuala utala rea. Na o maua na wha whatala. E iailo na loto ti ngā e le toi mana o e toi o le tofi tu lo wa suli o le swafa va ai ma le satele. E o ku kere se me ko nga ki o ia me le ato. Nga ko se sila la ngo ma vaenga. E o to fa fonga. Le wo utara tala ma tala pipi ato. O ma fu anga ya le ala inga kami ma ka amiro ikua. Le fo ma fu aina so sofa le to fa la ngo ma vaenga. A wa alua e alu e fusu runga o langa ya ka. Le ke. Ya. Mana tua mai kau kere Iosef fa masingo ngai ko kau du ise ngofo le ai ele I pa u mai ka ko pe yo le fio anga sa fata tu lo la inga sa tu no fono le hanga nga ko e fe ko ai le si kanga ka le nga le fio ko ilalo iyo a tato ele se me fa pe nga ko nga ko fa solo muri mai ai ku o motopua se I fai le finga nga lo le ngu e alu ilalo le malo pa wanga mai ale o oso ai lava ai o tua patatua ele to mana o to fo ile to fi o ile ainga tu lowa o ta wa lo le fionga le loli po le fionga ile ainga ma vai nga ya le satele aturo la se lua iyo mama totia o le winga wa la yo no fa yatu o le leanga o le ku ai nga loko le ngala ngat fe au le sko nga I amakanga fo kua le atua ia le lei lo loto ava ile ko kiki a mau mai nga kala fo ia langa fakarngo nga le ka usawa ya mai a rango mau mea kama e fai bisinisi le ainga kele mea ma ele leile kulo wale ke le fa kulanga a ver kanga ka e mafainga elo ko mawala lo le nyau me ai ke aro ke so e mea on ma fu angala na le walu ai fai nei to inga me fa pe o le loto e le sa fa pe mo ko nga porque ki a ko vai querer un campaign nga fa ka nga ke le me le ka nga mo ye lu ka wa sa mo ye lo nga ma lo si mo lo nga fa ko inga ya au ka fa nga ngai me fa pe nga campaign mo le so le fa ka nga ya a mo sa la fio me nga fa pe la nga ina ke le me vai ska mo ko ye si la mo ko si a fa pe nga ku mo ko si ka ko vai la le se senga or ka usanga mo ko mo ka usanga mo ka usanga fa iyo e po langa pa inga ke lo e te le tu me fai mo to po ai te usanga tasi le atawa ngai lor pa inga a ko le nga makua fa rue ya a fai fo wale ole no umali tu malo e mo mori oe ua kala fea unga le mo moria le anga nga o manga fa kulai oe ai e fa ngalo le ku malo le ai se o ma se langa ka nga ko fo I mai ke sau e oe o au kupe o mai nga fa polo ya usu nga kupe lenga polonga mai fo ia vaenga a ingor fast mama ka fale fast so se ka fo lalang o tupena sa te tauna e fa polo le lei e malo wa malo na eru lea pe ar kalan ma vaenga fa nga wala uru ngofu valeangi o e mau pengei to lo e sa ko musu o lo kama ya san murianga o le mea ko nga sa ko e faia mai so fai pulea o le mea nga ko fai a fainga ko o mai fa ka ngi sai le ku ngu nga ia so soangia o le fa sanga ko o me foi le la pela pe ai o fa ka fu o paroka ai matua fa polo le ia ko kupe a o malo o mau malo fa sanga lo la ia ku malo ma ku ai kau ai kupe le ku malo la me ko le ngai pa wanga o singa kai mi kau tu lo wa kau wing wai si ku malo ia nga lo le o e ke ka fili sa ngo e lo pei wa ama wa lo pei o lo me ko kingo pa wa nga a mele na tu na aya u ai disi sai ska me ki nga fiwa nga lo fa o mi nga aya u
koe ai koe mpa ia o le tala lena au sauni le tatou tu malo mo le feinga palota na ona tu wala loa fa au e paia inga ale to faia motopoa iyo ka ko fo ye ka ke HRPP le ko mo sa tau mo fanga sama ma papa sa ko fa mo moria awangi fa ale anga o ko loko mo fa alu alua fa mai kala kai mama kila fa inga langa o kenge fa nga ngau mai ka ko ku malo fa mai kala kai mama kila fa inga pe fe wa yo ka ko ku ia ku mau pe ro ka ko fer fa vai ere manga yo ngi upu ava ko moro ku malo re ato pe fe wa yo ka ko ku e kar ko nga fa por kiki pe ke langu moanga e ulang mumu pe me maka e ulang violi ai a o lo sa ilingo o ai mar sa ulingo malo on avele o lo fa lo nga mala lo fa tutuanga ave se wa fia kai mi o ka fia ngai valas ele ya se nga mar mere ka kire ko fia fo ile HRPP eoi sa kaua papa fangasa o loko koe manga o ku valas o loko koe manga o fenga koe avel malo de HRPP koe fa ku mai ku le pa ale o ka ko lango uma i swinga fo ale ala o ku afu masoloi ku langa o fa manguyanga o le fenga malo o le fionga pale mi la u le manito ala nga koe fa manga ko fa eto Kirele se ngol ko fa wala se ko fa fo ya mokpo no ke pe ngai mo wale sa ngo ho mokpo lang kem ele ya se me o nga in mokpo fa la nga ya wala se pa ver fa kai mo ma ka wa nga fo ile di ko malo ya mangko la ko me nga lenga ko fo fa finga pa no e ke ola ese manga yo la nga mo ringa mo sa valinga ese se mo ma ma la so lenga ngo ba e wo whakango wala sikera ko inga po whamimika si o eri po wale yung whaselang ko wha ia ole na ia manuia le whainga palota fo i mo sa fata vai singa no lua manuia le tau whainga whiwhiringa mo sa fata mo mua ia alo malu fo i la tau wa folau wale ia e to wha au tau to wha ia fast tasi le HRPP ai ta vai atu e tasi le HRPP e tasi le fast mai satawa ai to tolu le tauwa mai sanapu ia fa lo ile HRPP ngai sanga fo ia tau to tuia ia tau la ngai e fainga kapa nga mafa ya ku po fia wala nga le fast uma e ko mai ko ya me mo kas ai to tio mai foi le no tasi el melia ia mafa ya tuia fa per ia manuia to fa moi o ia le au ila o ia sa wa ila lo tu langa foi le ku le ia ngu la ko sui nga e wa le me au vai tu no le no le tau ilona mau e o to le no ia paro ka lo mor ko ngu fa tu foi ia na auto sisir mai sui na le lua ta mai ta ia manuia to foi fa kai wa o mo le no fe lo ia to ile fionga tu mo fono fa mo len tenei ia na fio mai ia tafuna ia li ia ma fa so ma uso ia e ona sa ftawi ma tu maliu ia ma le mo waisa no le ana o sa ro fe lo la sa mo le no ma te fe lo ia ma le fiona tu mo fono no le fa mai no fo ngola stona ia so e ma la tu fa mo ia o mo fa la o tu la na ave tu mo fono ia te ro fo tu la lo ave fa tasi fo ma suyo tato o la vande to e vave o ni to e afia tato me o fa kosinga ia please ave singa me wala va kai mingai nga pau fo ngar mere la kamia ko o fa ngulu ma o HRPP fast fa falling o me ka o o fast HRPP fa falling e la kami ku e fa kanga swiki au kamanga le la su er ko ilalo fa tete tato tu maro pupu foi mai se tato to ya fe to le o to au mai le sunga pa o filufi e tato mo mo malolonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods.
Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaonga hino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le unanga i te whia whaonga hina e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o mōli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le unanga i te manau ia, o na o omi lea. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. O na filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whatau. Maritua, whaatu mo wha maumonga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lau ainga i Samoa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo i lau ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo wha voucher. Taimi o le wati toi sifuru minuti ona ja leo le itu la e ono. Tato watua i le toi wha manino mainga. E le susunga pa ua lufi lufi. O le tūlanga sa tatau ona ta oto sa o ai le tō wha ma le susunga. Mai vai aso watua na iatu. Ia i peita i le o lea. Le la ua toi au mai sa o lava. Ia le tūlanga o le susunga ina ia fafonga ai Samoa. Ia bese foi o ila tau na fatu tu tonu yai o le talenga ia poa po le sa malingi le sa fai mafofonga e momori me le sunga pa u filufi o tu mua ia tau se melo fa fonga sina vaenga le oto atu o le au ai fale le makenga o le o ko lilo se po le fa fonga mai o akumu Samoa i Samoa ngai ma akumu mamao I kala ua le lea le savili o kala ua I lunga le upenga ka whaingangi e whakakau I le kamau le ku malo le fionga le living iska au I la fonga e a fia ai le loko whare ku malo angwama o le whingangalo leo rufi rufi ma le ku malo se o mako whailo le ko wha ma se ia maku le susunga a wale sila whafofonga lo kako a kungu o Samoa I tele le roko. O Samoanga e le whawhaea. O Samoanga e whapaia maka. O Samoanga e soonga la lafo. O upu wharuma luma peo o Samoa iai la fionga le kaikai o le kuangai. Au isi foi o ila kou o whai kususinga. Ele kala fea ngai le vai lunga o pega ka faila. A kalofa. Ua le minga o lea e wha fonga sa. Ua kia le whingangalo le kamao le kumaro. A o kumao la loinga le kamari anga. O le afionga le limi iska o le kapege. O le kamao le kumaro. O le kama whaasau ma whaia mai le fui fui I lalo ngafo. E wha leo le whingangaro le iku maro ma lufi lufi I
upu whai o malo. Ale upu mongi. O loko whai la fionga ni mingiska. O loko whai ale ya rufirufi maleku malo ke. Ale vago ngofo rufirufi makua. E sa se akua mo la lafa se upu ya rufirufi. O aku o le mu. O rufirufi o le makua. O le fale kausi fale akua. O le fala na la foi lumbo aku. O rufirufi mbawa fala upolu. O rufirufi mbawa kapa au. O faki alofa mbawa elua o kamba pungefu. O kula ngiwa akua eleo i koko la lunga fufua. O kapa au e kausi rufirufi li saufa inga mariko ongo. Ayale mamalu le pumu. Ele fako ese rufirufi ya akua sa. Ao le susunga kukasi e kausia akua masambo akoa. Ai kausi papa e upapa. Ele ave sea le fai malufilima rufirufi maliku malole. Ai makua le ku le paia la fai malole. A fai o fa fonga mai la ko. O lo fia le lafo fa makala kuskusia al kualalo rufirufi. Ko sa sale ko fa mabai le bangof. E lua upu e fai al rufirufi maleku malole ngei. A fai o fia ao le amio o ina longa fofua. E ao mai ai a ko ami. O le kangaka e fai al rufirufi. Ale savali le ala e ora fua. O le kai le lei e o faga iai mangu ferelei. O le kai le lei o lalo sai iai maloa e le fau malo. Ala ua fionga le lipa le mia ma le paia ma olungo le kapengeka ma le whainga malo. Lau susunga le lauri e le mali e koa. O le kamba saku pua ma sambali e koa e kausi o e le falkon. Ao mai no kanga ngofo wha akua o e lava o le akua a uri. O lau kou wha le ingoa makua i uri o le ko o la ngafo fua. O e le makua o la inga sa whengungu i wao. E kausi a inga marori. A wa wha malo le whai o le whaiwa. A wa fa malo le pale. A ele ka uselu aku rufirufi maleku malo yo ko faiwa malaya. A wa ka opo la ka ka lei. Wa kingo mai la ko ka kinga mo Samoa. A wa se manguia o Samoa ngei ba ko ngo ba. Ai ale so. La wa fioga la ure male koa. Ele ave sele la ngolango rufirufi. Maleku malole me. E lango rufi ngau whainga malo. Awa umara kako whai poiponga. Wa umara whai poiponga le whainga malo ma rufi maleku malole me. Wa umara loa ngoko kofi o ea mea makaikai. Kofi loa mi iskar ka pegeka whai poipoloa ma rufi maleku malo. Ole ale pinge o yakala. Ale wa fa minska le kamau le kumbalo ngei. Ole wa ve ma minska o kingamba kama ikai. E lufi li malelei le fa mo wa se manguia o sa mo kaya. A fa fikai le fa ya. Fa fikai wa si lufi maleku malo le masala. Fa fikai le pule malo le. A wo fo le leo lufi. Ma ko kia suaku vai malu puenga la fa fonga mai Samoa. Ia, ora nale ia tau. Ah, ia ko fa. Pa u mele to fa tala por sunga e a. Ole sunga ia po o. Ole ma wo yo fo yo le o so ne le fakasa. Ia. Ia a o suri fo i ole ainga sa ploi. Ia to ola vola longa fo. Ai fa vetai o le ua fa manino le fola fa manino le vaenga
e le kaula o I kongua le mana tole te wana te le ta faso version te ne na foi na isi la fia no walu wa fo il tulanga le ona o le fa no no nga le tulanga fo ile fo ile le fa e tulanga ile no fo ma va fa pena ya tu ya ai fa vitaila le wa mai le songa ru fidufi ya o kwa manga ya na so fi nga kwa sirap sengi ya me se le wo ki me fa sala ngal ko ru le nga mai mu ma fo ringa mo fa ru le nga po le me ai wo po me mu fa lo me se fa ngol me de la fa ko ngal mi de fo le o ko fa sala o me mu ya le lo so fa sa ngale o sa nga e mana tua o le tusi mai le I think o le kero por tala mua te lo al tala mua po le samo club I think o tala mua la tusi mai ai le atoanga o le mesa tauna tupu e fa manino mai ai o le ulu I fono ai sa te tau o le me tonu le na sa no mai ai nei ia o saka ka un kupu le fongo mua Faila ukala. Ta kore mali. Imagine li ante wala ti sa fa ise be fo ile le mana faile plan. Por mele le la kup. Ai uma ngale plan I mean right there I like if I don't know if I can kadi ko ka uma le plan o mo fa ya so me ese bela cut Yo ta vai foi na ni vai pe wala ese mar pu enga le ta fo ile le kat kaufi fakadi ya o le wingo la talanga e palal ba le palal tala o nei fo yo na po e fiwa ngai ko inga e muri ka o mai o le recording ma ngamea pe poina ya ia tanga tano fo ma live ya wa masua mai lama wa nginga le e am tu fa pena e to mo fa ya la to e taufi ya wa poina le ala ya ai fa fitaya le o mai au na toi au mai tofa mo fe kau ye fa sala ya le fa ilo to version te dei na u fa te ia ila to se walanga o le o fe sango le nga fa ma fo kama cha pipi e ma fo ko ile nga finga au ko kama ga se ya le na ya le la u fa te ya u manda ya le na e fa mai fe siri le aru ko kasi ko ru nga ilo le fango ko yo ngu ako e le ko ru le fango ko na toi foi na ilo tau vale a toa e le toi tau fa mani no le no fo pe na fatu ta si le va nga ta wo toi pick up mai ma toi au mai ele songa pa o filufi e ole afio sofila fa ya kulowa la afio sofila le ori nga fa yer se mo kau fa ya mai ma foi mai nga kala kulowa ia kulangi watu ai fa ale yango ai to nga vale ele matua fa nau mo le matua lea o sa fe nunu i vao o lauli le male to lo war so fa lauli le male to mai sa sina ma sa vai fa ngai e ai nga ro ma fa to a o pare mi o le yuli inga o ko makua ka malo ma makua sa fe ngungu i vao a fa vitaya io ya do filofi fa fitai le tu langa le nga fa ngata o le yuli mo no ia fa pe o se singa nga ruangi ya o la unga ulo wai na ia o la madeto ya le mo waila na ingo ai io e koru po koru nga folo ye koro e koru yanga e koru po koru nga folo ye yonga re ya me vai e history fo ia kala anga o le yuli ya kele fo kala anga ia te bo ato tu le lupe fo va e se le va nga tau ata sia va nga matau tia o kanga kai wa ye yo la ku nga fa wa yo la ku fa singo manga wa yo la ku kala anga io e fo me nga la ku fa ya ya fa tete e o fa marino le va nga ya la tato mi what is vai nga te le tato article tato media watch si salga ke media watch ya na o tato marlo pu ate foi mai ya fa velo ai hana po ani vai nga ta pena mai marisio article tato te fa so ya morisi tu la tato proclame
O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama le il mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaari mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo tama itai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua le Oz Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa mal fa ma avenga. Uono minuto o tedele July on le devanga le fia fir fa win or proclaim to te ya tato wa fe fa fe lo i to sala ya hana. Ia o sui o le tātou wa proclamer tau te ia imal Blue TV. Ia ua tāpena ina nei tātou wa articles e whaasoa whaalawa i tele. Mea ono o tutupu. Ia ese mai issues lawe whaasoa no le tātou proclamer. Marose fumanuia hana. So fumanuia siata malea tawa. Thank you so much. Patalo fatu to all of our viewers. Welcome back to Media Watch. Tautaiae. It's good to be back again. Ma lo fa tai va tu ale sa misi va so len tene dia tua e lo la matua tu mu la fa ina de la ye nei e o mer capo kala me de mo mai ya lo fa tai ya ta tu no o fia fia le tu do fia mai mo mai ya po ani nei ya vai ga tau tia fe ni va ko la fia ya okay. Yeah, tato tustu singa mua is from Samoa Global News. Letter to the editor. Tuila Epa says promise to pay out $150 tala the day after by-elections will influence votes. O le nei vainga e sau mai le sa avea ma palemia o Samoa ma o lo avea nei ma taitai o le itua ngai Tuila Epa. Ua ia whailoa ni atunga lunga matue ia e winga e whaasira silanga talu ai nei o le palemia o lo o iai nei la aulia le mali atua Schmidt a o lumanai ai le whainga pālota i le aso 2 Februari. I le vainga le i tuangai o nei ngai o winga e whaalia ai seanga e ono whaavaivai ai le tula fono ma whaititia ai le whaatuatuanga o tangata lautele i le whainga pālota. Mua o whaasino le ituangai i le folafolanga o le selauli masfulu tāla mo le tangata ta ito atasi e totongi le aso e sosoo ai ma le whainga pālota. I le manatu o le sa avea ma palemia e ono fo linga mai o se tau mawhainga e awhia ai pālota ina ia lango ina sui tau wā o le vainga whaupu whai o lo i le malo o le Fast Party. Lona lua, ua ia whailoa fo i atunga lunga e winga i le itu malo o whaasale le anga numera lua, o whaapea mai a tonu e le maua e le itu malo ni tupe monga luenga a le awhioanga pe a whai e le talia le sa vea ma sui usu fono fast ma ngele se kati e a vea ma taitai o le fono whaavai a le itu malo. Na whaamaonia e le whaamasinonga le nofosala o ma ngele se kati i le solitu la fono le whaatawina o pālota i le whainga pālota taluai. I le finangalo o le itu angai o le toe tofia o se tangata ua whaamaonia lona nofosala
ma le whaafeso o tai o whaafeso o tai o tupe a le malo i le atofinga. E ono whaavaivai e le mamalu ma le tutu atasi o le whaamasinonga. Ua whinau le sāvea ma palemia e whapea. Ua manino i le whaavai o Samoa le vavae e seina o pule ina ia taufia ai le whaanga ina se o le malo sianga le malo. I lona amanatu, so o se ngaioinga e fōlinga mai e le amana ia ai whaiunga le whaamasinonga po le polonga ina o itu malo i taimi o whainga pālota. E whaavaivai ai nei puipuinga wha te mokalasi. Mana ia. O le whaua mai o le winga o le article lea. O le ua mai e le taitai o le tua ngai le vaenga lea whapea mai o le tuwhaina o le se lau 5 tā la fu i lea mo le back to school la lea whapea whato a tuwhaina ua mai a le whainga palo. Le surufulwa. Le surufulwa. Le whaua o mai e tui le e pa whapea mai o se whainga lea ina ia whato sina ai le palota. Ia mai so finga ngalo. E taua. O ke le loa ya ku e po fe long finga lo wa on ka pu nga ku e fai palo. O le ngale ku le surufulwa. Anga ku mangi lu mo whainga palo. E wes ta ku nga lo le mele. O ke le prime fa fenga nga fek whainga palo ka le mo whainga palo. O le vaenga lua le kau langa mai ko inga. O le lava langa mai ka pu le mangele se kati. Now, ele se kula fongo fa vai wo solia e mangili. O kula fongo o ele se kula fongo o va ai fam singonga ele kaimi fa e mangili me. Ai mo kufo. E ke le fa a fam singo se. Yeah. Aka ko kilonga history of fam singo around the world ma. O mo kwase se. O ke le o fa fam singo. E ko pe pe ka iska kai wo le von fa puie. E de se ko. Ele fa pela vo fa fam singo, fa pela ele. O le ko le. O ya, o fam singo ngale le. Si se lo fa. Oi. Le in fact there was a thing ele me foi le doubt reasonable doubt. Sa ele mas sa longa fa ngale. Le lau ki kilo ya le ki kilo makanga luenga lengo fa ku lengo mai ya banga la fia me ki kilo le se me se nga fai sau ya miskale o langa ki kilo se me nga fai o mai fa nga marole sila ele me makanga luenga le mo fa wo miskam ka luenga si le ka penga ka si le ya palmia so le e si le ku ka ki kilo ya le fa nga ka fa ki le fa nga fa fam si la ko vai ele solia se kula fongo fa vai e funga nge mangeli so le la okay ai e ke aula ile fa pe vole le ole ku fanga le mea fa pe vole a fa pe ke wa a ke uma lo le cha pipi fa mai avo ku fanga uma lo le cha pipi ku so kare fe ko inga o kala foi fa akupu vesi fa akupu vesi fa akupu loko leanga ma fa akupu funga nge fa i kanga ka la ka ave se mea inga e ku ma esa poras bye le cha pipi inga ia ka kongu i mei nga ki whainga. Ia kia ula ia le vai ia le o mga apu le langa mai e ku le pepe wo loa wholonga ia fo ia vai. O ia kaka makua. O kaka e kaunga mai se ko whale lei ma se whamingi ngole. Awa le mai o solo mua ia le vai. E te sira fia le ia taua. E le toi ai ma se mea le lei pea no te whaia tupea. E le ai lava ma se mea le lei e mawhai ona toi au mai e le toi ina ni taimi. O whano noanga nao le loto. O se mea tau se whialo whaninga, o se mea tau se whaafi le mu, o se mea tau o se nofo le lei, ua le ai a lea. Ia tea, e kau ke le i planninga mai ngei whai ngā pālo ka laiki. Aru fisiri foi. Ai a kai ngange lai malo umar HRPP. E sui e se whai ngā malo. Fatua ila le winga la te tala wa tatu wo nei e su ile matole niu matatu wo ila no tatu tala no ila na issue a fainga ila ai uma enga okay
malo mai le HRPP sa fakakasi malo mai vala si o ia vaisinga ngolua o fia ina ngale HRPP sfuru wa e fia so fala ya Yesu fa. ya se furu e so ya ila se fainga malo ngamea Ni ke kai so. ele ku fa ila se lauri masfu fa tu tato wo ile realistic mea e tino mai so ia ka ke o le winga na le no to faiatu na o le fa le anga ma le fa kupu ma se senga ma fe lau ko ai ma fa loko le anga e tu sa o le manatu fa e tau fa le anga fa loko le anga kangaka ai sea e pe ku fa ilu ma pe ku fa ikua o le kufa o uma forfola ia te au e siria ku isi fesilia o ke ngofo mau lenga o fesilingia lena ave neila o fesilia tuanga ile afionga mingiska so far te le lo ele i mo mai lava se tali le fionga mingiska o milionga e ele fesili ka ua ya ke au ka karango inga lenga o fesili le o tau fai meli mai ia tangata le ia taua le ala no meli ile fionga minista e o mele fefil nei o le i mo mai ele tali mai ia ile fesili le o fesili wa ia ka ngaka ia o fai kio sa paloka lenga fai ngei malanga mai la to taito o luenga fa vai tai mire i alela o ko kapa mai pe afia ile sirauri masfu ai fai mai ia office sili ra ia wai o ka o mai se mings ga mai ale fa mai tai no office o ke lo poi ke no office ele ai ele entaito langa la wai fafo lua o le sivesidi o sikinga makua o leanga paloka i Samoa ai fa ko asau ingei siksengi le nga sawa ingei le pena to te lo por to masina pe to vai sole sa ye nei usila la ko fo i Samoa ale e ka fa pala ya ku mele ai fa mai ele entaito ia ula ofisiri o nga ofisiri nga Ya. ai to mo mai le to ofisiri la ia fa maru no te la to ina ofisiri mai le no to fai fa o nei to no tanga ruenga ai o mai a makara ka pokala me ele ka di mai la fionga minska ke ro se kai mi fa mangingo Ya. ai te ofisiri ai ngala ai anga kala ngo mai kuila e pa o meanga o siria a ole au mai fu te mo fai mana to foi ole la to mele le fa pe na manu malo ile keisa a sekati a mangele ai au foi nei ngalo ia ile vai tu atu le atu ole va na tu atu e ainga ia va ai rua mar si jei ma ai la o me mo musul au di ia mo ke fai lo akua and it will never acknowledge it if I fasa la le Samoa but it's about time and go fai lo akua a ko sila la il fingor keisa amangele makua special le foi la tote va vai ai was special ar fingor keisa mangele special for fingor keisa ko lu pele fa kaningai ai sea o tangata ia finga wa me ia kua o va ai rua lenga finga o keisa mangele lenga fai lenga o mangele fai la le wingo la tala fa sa o tu la tala tu so le la keisi le lenga ave mangele man tu mai man tu na tu na tu ave tu fai fa lenga ai o fia va ai rua manga o e ka mau ai pe ile ai sea le e asar fai va ai le asar masalo ai le se e ainga kanga kaya o mai de keisi le ai kurikuri au pur ke mingi mare mo kongu o ko rupi e ale foi ko kisi le fia pe on fai lo atu tanga tale sai tu o le recording le ma le fai lo inga recording le or sui kai ori ko ngai ya ale foi e konge ki ma ainga ngai le e ko ro si che Na. wa si la mai la ua matua fa le tonu uma meia onga o sokanga ale mta upule te o mai fuale le tusi fa sea asko ingo stui ya maria ya pe ku fai luma pe ku fai ku ore urpo Ya, a ke fa ko fa sia ala mo uma ka se mas fu a ja pipi mala ko se poros manga ia fo. usone o le po pore ngai kanga kai le o aku le palo ka wala ngana no falo no fo ile si au mainga o tanga ta umai sa paroka ya ulaya ta tie ya la le isua a kulepa ai ta fa so ala I fesilia na tanga ta ya le tu fesili mai o le aso ngona e te tauna entai to pe tanga ta Ke kau ka fa la kau le lola Samoa. yes A fa yo la kau ka kai le census le fa Samoa. E ka. la ka wala ngala paroka La kau ma la fa kau ma ko le ka le census le lo se su lima Afrika ngaka. ya o le include la A matanga fa pena le include ka kai ngi. E ka.
o le fisili la le avatu afa bela la sa o awa langa make sense le information there lono le information lono winga la o to wi o tu ai ta u foi ta la fa pene vai pele o ku penga la kala le ia e makua recording a makusi fa mawilalo le ngor officer city nga makanga ia le wa vatu fa city fa la tele ia se tali mai la fionga mingiska langa o life ICPC le fono le committee o le sisinga fua ia ona toi fa la tele atu la ia o le vaenga le ia Anna alista do So our next article is by Tullamore Media. Court allows missing witnesses evidence in Falealili 1 election petition. Ua whaia ele whaamasinonga o whainga pālota I Samoa se la asanga tāua I le talosanga ua leva o na whaanga solo e whaatatau I le pālota I Falealili. Ua whiriwhiri le whaamasino sili sa tiu si Mativa Perese ma le whaamasino le ia taua le sa Daryl Clark e talia moli mau tusia mai ni moli mau se to'olua wolo o le maua e ui lava e le o atu I lātou I luma o le whaamasinonga. Na whiinau le lo ia a le tūtitee Muriel Louis e le o mawhai o na maua ia moli mau o na e le mana na o e tuuina atu a lātou moli mau. Na ia whaasino I le tūlafono moli mau lua o tasilima lea e mawhai ai e le whaamasinonga o na manatu o le avanoa se tangata pe a whai e le mawhai o na maua I se awala talawhea ngai. Na I oe le whaamasinonga matalia a lātou tautonga tusitusia e a vea ma moli mau. Na tala noa ina foi e le whaamasinonga se isi moli mau e le I maua pea. O atu uina atu I le lo ia se ia o I le aso lua e sa ili ai le tangata o le I whaia le whaamasinonga au tū I le aso wharaile o le vai aso fau. A whaia le maua pea le moli mau e ono tu ina atu se polo ainga e pue pangota ai o ia. O le nei talosanga na whaaulu e toli mau lani se lota la meko whaasanga I le sui palemia ma le sui usufono wolo o umia nei le nofoa o Falealili tasi. Ua leva o na whaanga solo le nei mata upu ma ua lata nei le whaamasinonga I le ilo ina atoa o le talosanga. Ia, mai so fina ngalo le ataua I lea mata upu. O le whainkai kia au ala, wharankura la ka la whaau lava le whaamsiunga le sipaleiti. O le whainkai fwere le kia au o le la whaau ngā I mōli mau kuskusia. Whawhena ngā whasiringia. I cross-examine. Whawhena cross-examine I mōli mau kuskusia. O le vaenga kau fwere le lengo waku le ngā mai. Mga mea whaamsiunga se ia se whainga mau kua whaila ko whaiunga. Me mua ia whangange ia moi mol mau ia whanga I whakokoinga mai I whakula whangoinga ia la ko mol mau. O ke le lenga la pe ngā whaingi affidavits a mol mau ngi pele ai. O ke le o mo ki ngō len menga a wa a whai le whai. Ele I oe. O le mga umia I lunga mele mai admissibility le. La wanga ngā mea. E la veri whakula whangoinga la ko mol mau. O le vaenga ngolua. Wale mau mul mau. E lo fia pia mul mau wala ngai le mga epepelo lu mal ko. E kaulang sila fia e ngangele. E kaung sila fia e simakiva. Le me wale ngai ku mal mau ia. E le mga o ko epepelo lu mal ko. Awala ka kurkuria le lo ia ka fong faila ngai ia lang ia assessment. Ile in ko nga me wale whankanga waku e mol mau ia. Aksime fo ai loko ai fai. Mamene mai aka mol mau si ka pipira ko po fe. Ole e matautia ua vavala mai ai I. Lau kala le atua ua vavala mai I wa nauna wa se Mativa. E tinei ai lalo ia le nofoa lea se e le fionga sui panemia.
o kere kar konguinga fo I la utala le la fa tu lo fa fo ma le tu no le se o kere kar konguinga fa unga la fa ma o te ngona fo e le te ia lu fa me ia la e ka uma fa ia se mea fa le au ngai reng fo le fa la di so ia te uia wa uma manatu uma langona ma me uma ka ko ka kia ia nga fau faunga ma nga miro milonga lai fai io usa ia ke sa moa ma le fa fo ma ka ko fai ka kalo ia ile akua ka ko fai kuri vai ma ka u ile akua ma ka ungi awa ia te ua ma kua fai mea o fo asi makiva malanga kamare la ki ko rua ma kua ko le fo ma tua fai mea o fo re ke isle e o ngei ringi ia ku ngu ngi usila mau ke ngongo fo te ko ki fo ya o so o fa msingo ele ai longi moni mau o longo ingol e ai le la fa nga ke no e moni mau kuskusia ia e fa ai ngi o fere urungari ile ka uso o ai le nei urungari e ni o lai ngoa ia nga e in falling o le urungari ile le fasili e fia ma wai se fa mangingonga e le ma se me fa be mai o le mori mau asina ma tom le fa kari e me le o ai nei to inga tangata wai mumusu e ka o mengi ngo fake o lai ma mala malili ku ma roi kanga kai lua ole a failanga o nga F David a yo ko cross examine o yo le afisi longo inga afisi dia ku ngel lau pepa ia so e mai lau pepa lua tali mai na eva ai lo nga la aki lunga me fonga o maso salonga me fa penga le la fa ifa msingo makua UCC a fa angi forka ko o fa msingo ngare mele o ka mo fa ye le o le tau mawhai fua e tau puni o tau so tanga. O le fisiri kou kasi. Kou ke kau mawhai fua e kau whaamalie. Kou ke kau loko. E tasi ane mawhua ango ne mea uma le ataua o te whai atupea mo whai atupea. O le loto e le anga. E le anga te lere mea o le loto o le tangata e whaapea e te leo na whailonga ai pare mia ka ngā whai whako anga. O I e mafuai. O I kongua. Tu lou le aua tamamai. E le a fia o tou ia e roloko ko wha. E le ngaka ko waka mamai. Ai whai mara ko wha. E ko ke whikala i e mafuko ko ngā i wingo tala i whai atu. A mafuanga. Le ango le anava le ua ku lei e le au popoko ia. Le au whai whai longa ia. Ua ku lei wha mai e a langa leu ska ka i kakang whai whako anga. Ea. Whai ngaka ke le mo me o reola ko i lalo a. E whai ngata te le na talia. E ale nā. O le tū la fono le nei. O le tū la fono whai ngā palota. Le wa fo ina whaasoa manai lo ia na nafi. Na o mai a fo ile. O le kula fongongi. E le o se criminal. E le o avea i runga o le whaamasingonga lea i runga. E le o avea ai. O le whaamasingonga o whainga pāloka. That's it. A le ua matua fou uma le whainga ma le treatinga. As if o le whaamasingonga o sia whikea le me le whaangasorongi te mingi. Io. E ma wara foi mo o li o ngu ele songa whekalai o e me le songa sawangi me whapingi. Ai sa me o sa foi involving I ka mai mea. A fe ia mui ma le sibaenga. A le wo me ke le lava sa ka ngai ba ba ku mai kalasa. E vai o le so tai mai ai si o tu la fono I Samoa, you know, le o te faita wat. Why? Asiata it's a constitutional requirement o tu la fono fa vai that the accused has a right to see and cross and cross the accuser in court, cross-examine. Yeah. So le favelai le mai mo mai tangata o le ma tu la fono mai so to lupe has a right to see and cross-examine his accuser in court. No.
ia oila la cross examine e loia ko rupe pe fa pe nga o fasi pe pa me e kusi mai vai la le leanga o le me le matala langa leanga le la tupu i o le winga o tala le ato le la fa tanga si mativa le ko inga fainga longo winga a o wika ya oe as long as if faila o affidavit ma me uma o lo we vai se fa pe fo yo le fa nga ko le sum mo mangu a ma tua le ya ma se le ngi mo le fi so a vai la le anga yo ko inga me so vai fa mai and if that does not happen his constitutional right will violate it and this is from somebody a guardian or kulafong Samoa, from Samoa. Ese vai lai. Ini ka kaunga kupule me mai le ka wa kausolo fuwa le case le. Ke ofo ya si makiwa, ke ofo ya si makiwa pe anga fai me. E mana o e kiri uma ngai kang langa le manga o si makiwa fa ka u varo anga le fa pisa mai yang kamaya. Fa pe mai overthrown le fainga malo. Te lo la. A fai o le anga le adu wailonga va longo winga e falling mai o ia la le si vai nga te le o le paso langa le pisa mai man tua langa e le oni tangata fa tau fai tangata e pisa mai e overthrown le fai nga malo ma toi fai nga balota o fai pule o le HRPP a fai la o le o e kala ile la ko kala inga lea ko kiki malepe pe koe solo ia o ngo kula fongo vai ia se me o kula fongo wa fiu fo ila to upu matala e to fa fi ai na ia le fast le o le wo vai ese sa o kanga kai nga le ngai fast wo vai ese sa o le o loko le ngai fast le la o pa o ma le o lo to le ngai fast a le u fa tu la isa o le fast sa o le vala wina le to o le winga la fa matalang e si le fia le HRPP le ya to mana e le mawhainga koe ko uru le fast ini tūlanga fo ile le internal ai o latou waloanga e whaatau nuu i le whaonga mai o sokanga ia i whaamasingo vai saure ko oru o resi whaamasingo kai mai le ofisa o roia vai ka ko iai o so mai ingales ai o so mai iwa i whaonga mai ngore keisa vai rua pingi mai si maki vai a inga vai rua ka milo mai keisa koe lupe kaula mua mai ai e fongo koe merkifi o le merkifi ko ru o si makipa e vai ka ko ia e feu e kami mai kua o le maua umati le fai do ka u mai le ku io to si le fieta ngata ia ta alo le la tau mo fai fo o fai nga malo o le pio kele asia ka ma le fa fonga sa mo o le declaring al vanga le conflict of interest yes so le kula fonga o mal vanga le la ola vai fai nei fam singonga ma le so le kula fonga o le declaring al la ko soka na mire ka sanga meng fam singa ba ku fa fo pa fa pe fo le la ko ke e ko soka nga ia le nga ma fo mengi ia o le na lo ma nei au tatu tau te to fo ia to le si article na maua mai sia o tamai fa tala ile to to po ai o case le o tolo nei las foraile le case le sunga la o le bali to le foga pa le bia mai la to to ono le to ono la to o fiai ma lio ia a me se foi ia of pulea ia o lise ia me so samuel mo se to lua o le la o to lo tu nei le so lo su marfitu e mare tu mai o le palasia nga ile palota ile so palota lo ko ko e mautino nei fo e to lo la ia la ngolo mingo la fa metalanga e te tau na fete na i matula fono fainga palota me ia lono winga e matua mautino fo ko kolo ia la ngawang o le fainga baroka la kungu usa pe o se paroka keli o le palota la titi io a le woto tolo ia nei me pa o yo le ia na tala ta fa longo ai na mo o tatu a case foi falar linga foi fera so boli si la mai lono winga la veve o mai a ingo ko kolo no nga o kolo lang me baka por kolo ru por kolo fiki
Ia, ai na tatau mauani nei whamatalanga. Ia, e pei e tau na nau le fionga le tabai tai whamasino fo i lea ina ia awai uma, ila to uma ia lea na molia, po lea e tua ia. E au fia ma le fionga le li pan mi, o lea so lena tu e lauai. O lea so fo i lea lena whai e le whaalau i loa le fast i safatatas. Ai pe tau watangia mai fa to fala inga ale fionga tama tai fa masino e fina ngalo o ia e awai uma dulava e fa fofonga ile lawingo lang fa o lang fa uma dala la le to po yo no le sa fa no ia tu le fionga lipani ale me ko inga lao e mo le fa o le ale tu o le mea ha se ku le po se ku le pe la fa la se wili ah Mana ngum pe olona fina ngalo na ina ya awai uma tu fa fonga. Fai lang fai Wa ele se fai fonga. Ya eu fi manga o fa masingo e fi saungo mai ala sila ku parmia. O ke rongon parmia le fi saungo ia. O ia rongo winga fa pe fai. E manga fo ele saungo ku parmia la saungo ia. Ah. Are you sure? O le sao si pare mia po se aka makau kia le la kau viti. E fa mal bale nga ka pe fa. Mo makau le fo la pa ngo le Supreme Court mo le se fo e fia se fu fa msingo le lunga. A fa la long manga kunga. Kwa fa mal bale nga mo. E roi mo we hana ia. Tato jai fo yo tato article. Manueli va tu la hana. Ya ko se ska ko article la hana. Our next article is from the New Zealand Herald. Operation Worthington. Jailed Auckland nurse Maata V named after meth case suppression battle. O se teine tau se mai e tolusul valu tau sanga le matua e ingoa ia Maata V. Wolo o whainga ruenga e le whale mai i Miramar Hospital o Kilani, New Zealand. Ua whaalau I loa lona ingoa I se tasi o mata upu sili o na tele New Zealand e winga I le methamphetamine o ta ua o le Operation Worthington. Na nofosala Maata V, Malana Tane, Samuela Kuki I le lua o lua kasi whaatasi mai si tangata e tusa ma le torosfulu. Na maua e leo o lo o fesosoani V I le mauaina o le afifi e 2 kilo kalama o methamphetamine ma le nanaina o le tupe e awaine I maua ia I le tulafono. Ia Yuni 2 na whaasalaina aivi I le whātausanga I le whale pui ina ua whaamaoina lana solitulafono ai o lona to'olua mo le valutausanga I le whale pui. Sa le iloaina lona ingoa moni tausanga sitele e pui ai lona ainga. E au fia ai malana a whanau. Ai o le iunga le whamasinonga e sili le lipotia sao mai le solitu la fono nai o le pui o le ingoa. Ua whesanga I fo I le nei ainga matulanga whanono ma whaingata I le lua o lua wha na whanaina le tama a vi luma I lātou whale ai e le mawaina le tangata na whasiotia. Ua tuuina mai nei le ingoa o Maata V I se tasi o mata upusili o na tele I New Zealand e whatatau I le methamphetamine ma whaailoa le matuilia I le nei solitu la fono. Ia, mana ia le utato walanga o lepi o ngei Samoa Pasifika. So se mea lava o kupo ngei mea. Tau wa vai atu o se, o nasa ko vai le ingoa lea, o pepe po se konga karo siete se Samoa. Ia langa i fu isua fa Samoa vi. I oe. Ia ai o le leanga o le mea. O le whai le tamaroa whai atu I marfafine a o le nurse. Ia, sara me whainga ngā lenga ngā umiri suppressing o le ingoa o no la ngā luenga. Ngā luenga fo le a fio ngi mai sa sanga baia. Waranga le nurse. Ia. Awa afe mo ingi mai o mali li wo I kai minga ngā lue a le in ka pule.
ole sila vaenga faftaihan le umenga ole mata upulia. Do you want to make a comment about this article? Ole leanga ole amenga ole mata upulia. Ke role ya tau me butupu. Ua tau woso I malo ufefe I fō mai. I nurse. Ua ka muso ke mai. Awa e mai ngai ka ngakare au le Awa ia who knows be fa pea o nga faia fo ila ia fa nga ia fora fa sai. So le ro po la kua o ia nga fa nga practical mai o ka ngakama. Al ke le ora ko kike ka ave me sa la ko responsibility I mai. Me ba inga mai me pe nga ia fa pera la fie ko nga mengi ia la ko foi se mai. So le wina le tati fa ia doi. O le fa te nga ia, le ia fa ta la fonga. Le angol tasile ma I wala wa lunga tele pe fa ta longa I vai ele mo o sko fikinga fa mai lo kensa. Tu no fa fonga re tu. A o fesili o ato ato le lei o tatu tari tonu ina ma fa o fo ma inge va ia kako. E wala ngai lenga ngai la fa ku pusa mo. La fa tu pusa mo la o tasi fo ile matanga ruenga tu lo. O le lau manu ia mai le involve I faingo fa sai ne tonu so tatu wa tunu. Na inisi ele o le to tele ai me se fo yo tu lo ta o fa ya o ngam va fa pena o wila na le no to fa yetu o sa o ngi ka ngaka ma sa o ngi ka kuye ka ku Come out of the hospital feeling better. E wana nga wa te ro o ro te le na ro mai se fai me se ro kala ngame yo e kero ke ko ke aka ka sa ke me mo ka ka wa me aka so ka ka pe ya ke e aka so ka ka ni e pa fa dais ole maruanga ole maruanga te pi te soso pe ala isa la ya ala isa pite malova ala isa pite malova le pite fa le vela le fu le vantu de e tu langa ole ai ole na ise ngana ya pena ta fa yetu e fa ke ya loka wa bo ya wo le fie mai fo awa Paul mea mai wo lo ya uia la ya ingu la u Asia. Jadi kas. Ya, wingala na le na te fai tu la te tala. Wa kaude fa ko ko inga fo. Ya ai fa fonga mai o to ye fa nga ruenga tu la nga ya o le to te fai ya. I rola ukala. Ia le o la mata o ia te oto ele o tu loa ele oni o ngala au poni pa fai tu lo soifu le tu no le tu te wa iska kai e over mai se le nga fai ai sa upi fia e operate mena te tau pole ya o ese uso okay pole io e te okay lo fa ngalme I will say that the judge that was overlooking this case did state that they tried their best for name suppression, so they tried to fight to hide their names. Yeah. But the judge made it clear that your drug dealers and people peddling money can look like your everyday person. Yeah. Just a nurse, a mum. Yeah. And her husband as well. Manga kua ava ai e tangata nei tu lei I tangata lau tele. O to uma products, o ko uma tatu customers. Tu sa ava ai mai tangata ia. E kilo me ali aka ufa pea. Or kangaka ori or e whaka lama e ura. Ka mare ali whaka ora kilo ele. Ore va ai ngar kangaka le ale kurei. Ele ai ma se kangaka e no mo ilanga va ai. Kuso olanga ai sila. E ke ula. O ke faula oi, o ke fa kawan me ya vai. So ma fo na kai pe well, you're a businessman. I'm not sure. Agora vai piscina. Ele quer pequeno aqui, vai pequeno eu para ver para cá. Era bem agora o cala.
Well, I have recorded insurance. O lo foi ma fo e insure o le benga foi la. A saula o le nurse. Lo no inga nga kofu mai ko ngure ka o kwa. Nga va ki nga va ka fate ja inga po se ma isua no ta vai va tu fa fonga na tunu. Anga kilo mai kofu mai o le foi mere le mo mere pasio. O le more cancer. I'm gonna treat. Mai ole a makua faia u kuranga ko fikinga fa ponga ivi ia he vai angar kasir kui sako ai kasir kui fa mai ole tu ia nei o pe tu inga o di mare kui so kui if you like This is our last article. This is by Samoa News Hub. And it is titled Open Letter to Prime Minister Luxon on Samoa and the Rule of Law. And this was written by Pulotu, Canada, Alofa McCarthy. O se tusi na tusia ile aso se fulu valu o Februari lo o lua ono o lo o vala awai ile palemia o New Zealand Christopher Luxon ina ia toe mawhauwhau ilana asia singa ua fuafuaina mo mati Samoa. O le atunga lunga autu o le whailoa inga ma le palemia o Samoa, la auli le Watea Schmidt, o lo whaatali nei i unga o tawalumanga wha le tula fono i luma o le whaamasinonga. Ua wha iloa foi le tusi ni atunga lunga lautele e winga i le pūlenga i Samoa. E au fia ai tō whinga le malo e pei o le lo iasili ma tai o itu malo ma pe sa muli tai nei to finga i tu la fono ma fainga talafea ngai. Ua whaamanino ai e whaapea ua leva o na tū New Zealand o se tai le Pasifika i le lango ina o tūtoa tasi o le whaamasinonga wawai e se ina o pule, tūlanga te i whainga pio manino i tō whinga whaalau i tele, whaaloalo i le tūlafono. O le atunga lunga a whai e taunuu le asiasinga. A o le maaea le mata upu e i le whaamasinonga. E ono fōlinga mai o se lango whaapolokiki, i se tai wolo o whea ngai pēr ma le whaamasinonga. E tusai ma le tusi. E ono whaavai le taritonunga i le tūtoa tasi o le whaamasinonga i Samoa. Whaititia le whaatuatuanga i le taitainga a New Zealand i mata upu taupulenga le lei. And whaatupuina ni la matia whaavau malo pe a mātuia le i unga o le whaamasinonga. O le whautuanga autu o le tolopoina lea o le asiasinga se ia maea taua lumanga wha le tula fono. Ia, or kusi lea lenga ma talie ina or version te nei no le mana o i sau foi lungo le ai fa fitailanga o le o tatu tala noa i le tangata no ia kana tale u fa sa mai no ona fa nga so fa sala ia o le tulanga foi la le na wa tatu wa fia i ma fa fitai wa mai au te lol tusi le e sawa nga i tu abai de akale mai lungo le korko mafkanga or breakfast alaxen marona ai te lunga na tusi le tu o lunga i puinu ia e le tu o lunga i puinu le ale to ro laxen ia o mana tatu tala noa i lea mata upu nga papore mea siaka i la masangi mo lo vai nge ya masangi ngusila ne foi kupu ka milenga abel ka ko inquiry leo ya ma se foi o ka milenga ka foi falka su ma foi o le vape respond ele mais kani pape ma fa fe kai o le mo kusi ia e o mai so ele acknowledging the officer par mia le kusida ia wa usually lava e pu arcar le o mo kusi le o pasi par mia mo sanga e o mai so faku anga kali pape ngai fa kusi par mia vole foi nga mai vale bon sala la ulu ai te roilanga ile io oi ai fa ile io oi mai le kikiro foi par mia tu sol tu sile na fai
ai le ave par mi ai ave sa o le e Samoa Hub. Oi anga Samoa Hub. We need to find out who owns Samoa News Hub. If Come anyone on. knows who owns Samoa News Hub, Ko mo kala o John ya kai lo ke faksa kala. John lea moi malai Ka mo kala. ta ilo ia Ke o faksa kala o kala ngarenga sau ko bele. Yeah. that's the... Yes. O le tusi lea. Ia. O ni usila ia. E ilo wa ia te tau te tusi ai. Ele whaasaina le nā vaenga. Ai, o kusi ngai e te tango e whaaleanga ai le palemia. Anga kua mai. O le levo le kilo iei laksen. O le levo foi le who is this person writing to me? Es esa Samoan fungale organization fungale se officer kumoki o se pore kuangai o se paki. Who is this person? Wa fisiri mo muanga. Ele so nga papa ko ape ya oi ala tu si oi complain. E ki kilo o ai le kangaka. Ele fai kala ma so kala ma ka fale anga laksen ele vale foi laksen. Ele me boron kai. Ele le winga na le no foi atu. So tiro la or kusi le man to pe fa fai lo kusi fa ko a o le fai lo kusi sa o alaksen. Tu so le ma wa karker fong. Ka kare karia I medi. Kusanga nga mawa kilo kunga not a priority sai. Na e fai ele o kusi o pa me fai ka work ka le la kro brief ya le e pa me pe fi fai ka kusi pe le. Nga o le briefing nga fa be me o kong si la pis. Ba le straight. O io te lo ai le fatu wa over masuli malesa o ia le tomorrow moronga. Wa over mas furu lima tau sanga ele pasile loa. Le loa degree. Ona o lea le tu. E whaafewhenga e kusi aku ma e fia kalangoa whaakula fongo ia laksen. Ma e whai kala whamai o lai parapala le whionga le palemia le winga o lai a. A o oe o le tangata o le te fiaru le tūla fono e te malama lama whato a ka ua kanga ka kioti inga ua. Inga ua laule I unga ea. E kioti. Tau si sila o tau I ko mengi I tangata I whaile maliu o sia whikeo. Ai mese nisi o loia. She's innocent. Ia kia ule ia kaua. Lai sa o. No, why? Ele se unga. La ngai le ila ua sei unga. Ele I whapea mai le sa mala ar whamasingo. We found you guilty. Le ai. Nga o masalonga nga o kua inga. Ma mea uma. Ia maluma sirafanga le akuanga e akiranga sirafanga. Lala o mela nga la ka o koe guilty ma le guilty fo ia. Ai I mata o le whamasinonga Samoa. Ma le tūla fono. Ele ai ele ila ua sei unga o fingera. O le winga foi la. E ui le se te le ma le keiso le. O le fionga de palemia. Leanga o le accuse le mea lea, o le mea lea nga kangi eili mongi ma longo. Whamai o le conspiracy le mea lea involve le palemia. Ai le ia vea ma palemia la aule le marito. E kau pule pule. E ku wai la kou o la kou le vavai. O le fesili la, ua kali mai la le whamasingonga e whamaungia. Le ai. La e oso la lou whaavasi vasi, kurou. Wai mawhaingo ka whai kua whaavasi vasi la le mea lea esa, e mawhai. Esa, mawhai. Kanga. E mawhai la ngo ka whai aku o le makua e whaavasi vasia. Langa lewa e oso e ka palemia o ngi usila. E le ka kau o ngā aroa ia la aule le mali e toa o se palemia Samoa. Leanga o laio e iai o ngā mōdiang. A o le ke whamai e ke aru sikaki le kūra fongo, ai ke le maramalama. I lainga o le kūra fongo. Si? Lele nā lele no te whai atu. E o mā kulava kou whangau ke roi makua e fo ia tulou alohana. Aru pasiranga suenga whalo ia. A o le la vai a o ngapuru. It's very interesting that he decided to send it to the media to publish. It really gives me a vibe that he is just trying to make it known that he sent a letter to the Prime Minister. But I don't know if he's doing any actions behind the scenes to actually, if he actually genuinely cares about what's written in his letter. But yeah, it seems like something all for show. Olesi vai ngau te fatu el nei me tu lo o le varisau pa.
ka ko fai ngoi va sa upa o ai nga ia wa kusia ile pale mia e ongi usila e ka uma wala rol pale mia nga pa loka ka ngaka I mean, who is he? Ala kiro pale mia ngi usila o ke malama le majority of the nation of Samoa or the country of Samoa voted la auli le malieto. So who are you? Su ero inga ma credit. Su ero mo record to le idea fai nga fa so se silo yer kusi de mo fai se silo yer. O se lo ye fa vale fa nga lo ye pa fa so so nga puro. La winga na le tu fa toile ya to mahana. Su e nge wala nga avatu nei e fitanga o fil e mo e rua me fai official pan mia mo boa. Karie ye fa pe mai o de prank. Moi o le leipo tu sal mo le leipo mo nga e kiro le official pan mi fa pe what a nice prank. Ya fa mai ro ya. Let's look at the prank here. Yeah. Have I? Was spam mo spam para mia ko so me mo nga ai alo na lo o tau wa ka wango yesi so nga wa maybe o la fai para mia yang e vanga le so mo background ka nga o la aka fai por kala me nga gere lo o la o vet la o fai le vetting. I don't think you'll get the privilege of being vetted. To be quite honest, your concern needs to be beyond this, and he's not going to take advice from people. He was wanted. Simple, no acknowledgement. No acknowledgement. Yeah, it's not urgent enough. Yeah. Ko if you kamaro ia afangela o pepa yo kere lo e upo yo nga Samoa News Hub. I don't know, I saw a comment. The owner of Samoa News Hub is Unasa Tuai Saute Misipati. Yeah. Yeah. O ke ro foi kulowa e ngangure ka kongu lau kama fai poninga. Ngo pe si okay. Ele hau kile runga ai runga langa ngo walo kilo ile website ma me uma. O lai ai tangata twistala fo i lai fainga ruenga ai matura mo pena. Ya o ke ro lai kabiro biro malai ka usinga nga me nga fu ngani. Sorry la John e salo ai po ai fo ini lo ia o lo tu lo a fai fo i ngi siro ia wa o tu singa tangata le mai runga i singo i sia e ale tu fai atu mo o fa ali ro tu vai par mi on usila ai sea le anga ile ila wo sei ungor par mi o sam ele ila wo sei unga manga mea lua o to officialingia le palota kusa o ile o ke fai aku o ka se emeja o le feio le ko inga mafau ai sea o to officialingia e kau feo lolo mai pe anga se kusinga mai sa o ri kuanga you know what I mean e feo lolo e pa me fa se kule e pa kusima ye e ai fa so mai de ngai ko inga kanga ka o le la filafi ngaru ese matara no ma stasio o mori mau fa tuina o siona tau songa e reception ile hotel le sa le hotel ko ngwa nga fasi ye lenga pa ye e peseka ia wa uma fo ia ese tuli ese mai nai le tutongia ia le winga le tati fa ia tu ya kanga ke ro fa ia isi nei tangata ma tulanga ia al tusina ia te loe e ngata ia anything else It's our last article. Ya, le atu nungu mai e sau no ngai tulanga le. Vai ngau tatu faso. Ya, me se fo balanga ele namale lai na fo ute rosa o tangata sa telefoso tau mara malama ia taimi. Okay, nga paule me fo ile nge fo i kula fo i ka kom ka pule. Ye ke ulo ia ka ko o ese ai. Langa wa umi wa akorva so des acknowledgement ale official palmia o longo winga bai ele se senga ole kako ngei le sa fa sanga ile ia palmi fo ia la ul mari ko malaksen e kemi ki ro face to face marka e ke lango ngai le local ka mo ngo fa e ke fiu fa le anga ka o la ku mau la va ia palmia laksen
ni la wo so ka inga ma ngangi ma ka ko pan mir ka ngai ye ka ulai le fa sin ko fa langa le kunga ai ole ba ngai a sia ka lo ke fia menga ka mi ko pesca ka ngo on ka apure ka wal fanga wa al palmia ya lo palmia le ka vale le ia e ka wa ka ko ka ngon ka apure langa wo ke le ala fa inga ke ngele o marieka wo mangengo ngo sa idea manga me uma ele iai ma se singa kangol ka vale mai olom kwai iai mal pupungo ka vale ngele leo olom ka apure ya kupa e sapangi po sapangi fo e sam ka upunga ia awo mai ke ngele mari ka upu ya olom ka apule e fa pipi mar mele wo wai me om ka pu ala ya sa pangi mal om ka pu ngale leo om ka pu le ka fu o alo o palmia il ka afrika vale o ke msalo le u fa lo le u fa le su mana ia anga i ka ku skala le o leva na te tau o le upo mondi o leva na tau na fai se fai unga lei o le se fenga lea o le ngoa tau le leia ma news o le media e a te au fo ia o se tala fea unga tele le matanga ruenga o leo kong ko fai se kangi ai mai se fo iro fiso tu lo walanga o lo sa tia ma lo le fionga pale mia o le kingeia o ko inga fai li poki fa pea o le mangu ma lo fo inga o le media o kulanga o le professionalism o le journalism i Kongo Samoa nga o le anga langa peifo fa ko karanga la o newspaper le ki nga pi o pa ya ka ko alanga la o nga vai o i ngu e fafo o le la wa ku le anga i lava le fonga ngi so for par mi mo ngalo a se ka pum kwa se sin mo suenga ko lu ya ka vale ye fa nga fe ve par mi e mo kwa sa ka ngoi se si mai le ala nga for par mi se yo o ngalo fa afrika va a foi lo te fai atu o sa fa tai wa fa manatua fa tai tele lava wa fa manatua ia te au ina ua pa mai le vaenga le o le sitanga tau tau ala fai so enga fa lo toi fale so e ku pai sa pangi wa manatua mai a fai o lona loto tinga i le swinga o longa kofi o nga o le o langa performance wo ngo foi le ka ulinga ku mangisi mea na tau mo le la fa tsa ala utala le o le tama iso enga no o so enga no fai atu i Samoa na tangia mai ai e le o halo le fionga le li pandemia e se le separate incident le tau wa fiai e te le loponi a ta val po le ia la tu te vai le pe ta umo poricata le ale fionga pandemia ai ma tu mai o le terminology o fa nga ina pe atala no pe a fa pe e fa so ai la we tele tangata o le upu fo le se o fa nga o pandemia ai tau mo mai ia le body cards la ngolena fai atu la so engan mata upu la wo ya o leo e atangia mai ele ai ele o fa nau i le tino biological children o on peia e ka wa fiai se isi o body cards on a separate event ai onga o le alu o le news lea manga kua o lai firongia e fula o HRPP leo ko kongo mea lea lai fa pe o se tala na avatulungo lekio wale sia leo ise mea fa pena na tupu ai ka wa afia ko fa upunga na se o avka vale o fa ngor pandemia ko so lo avele na lautele ai tau mo mai liki roi kua ile mai kai lea le alu failanga su enga po ai tonu maleale refer o mai kanga kale vai al pandemia including leo ai was a reckless driving of a felo te fatu so o lela o fa maonia langa e kakau o fa mangingo sa o mai leo le fu mai la to acknowledgement le o fa mangingo sa o mai leo ele ai se me fa pe nganko e a fia e fu ni alo ona o sui e ko finga ia ona mene ai mo ka kier ku skala le maria ka so kalu kuri male fongo foi o le kele o kala fale ko ngure mai le kala le sao me o kala le sao fake news ma interpretation o news e over kengere o fa mo wa e fonga le la fa nga nge e observe le ula le la fa pengela e fa le su le ka fa le anga mon ka pulo flanga
e mai la observa se fenga ia ya le nala e buta tau pena te vetu e kau ki kuku fa akasi e lango le media in terms wa sawainga i kulanga kakau ai anta to vai tu fo yo le ma tua fa nga i tu langa nga o le ngau ia makako ngau i makako ya e mesela tu inga le fa vai ia ala e wo man to fa manino ma ya jaula ia e tona i se tu pata tua o le kusia leo i wa mai lunga ma fa manino nga ma lato press release e le se me fa pen kupu mai se lo no winga la e le te tau na fa ia fa pena ai tau na sa i lo le si action ni lunga mo mga ba ko siya sui kom singa mo fa ro sui kom singa le se me fa pen kupu ya a fa pela o ke ofo ki kuskala ma fa ngime ya longo winga la ama ka di fora le mo mauli fa nga fa nga wo alo le mo mauli fa nga ya mai e ina o sa le natal e nano tale te tunuina ia langa ele ma faina avita vale fa na ua tulo le ma fai e fitau ile tu langa le no foi tua sa vali tua me fa pena ma ia o me awa o masania ia ele pa mi era fionga o me ia miska kwa ia fa nga marole ka mo e la be me ka bari ka mo ki la be me ka ko ele e ke aula ia me nga do ka ofele e fa nga marole ma ele o ko e fa nga me fa pena ia fauni sta tum ta upula so ta mai alta to proclame fa te telefo i hana molta pena no ta to mi ya fa te fu fa sa mo no ta to article mania le io oh my goodness thank you everyone for being patient with me I am trying my best and I will do better every week thank you so much ya na mai ta to fa ila so ta atonga ta to proclame fa wow fa popo ni so ta to articles ya me se fo ni so issues tato te fa so ai la so ta ya mo te le fa so sa mo a siata le atawa me se fo to sala ya hana ma to fa to so fo me mo ne fefi